E fia foi le lonto malenganga o le fa moi moi le dei vanga foi o le fiafi in o se furu male 5 minuti o te nei le tu la e fa le tu tu fa wa la Blue TV ma por klame o le tau te yae fai volo tato o tunu ya ile aga le lei male alofa o le tato ma te sili le langi o ma fai foi o le tato feilo ai manga fitau o le soifua pe au manga lunga o le ea tu langa o wala o so te inga ma fa se la lunga fa nei ona bo Besio le tatou proklame tuli mata ia fiafi o aso te itasi mai lava ile aso fua se pa ia le aso faraile le tauta yae fai vora tatou o tunu tauta yae manuia tauta yae manu malo tauta yae male fia ile alofa o le tatou tua wai le ia se isi alofa e sili na ilo le alofa le nei ia na awina mailo na soifua malona ola ya e tongi ola i tatou o tangata anga sala e le ia sisi ato toa mu ia o e pe afa peke ako koa to ona nei asiata ale fo ua se e mai pe au mangaru ole ea se fai se tatou tala tautua o e malongolongo puia li i le pa ia ma le mamalu o Samoa mai tafa te tele o le nei ke lope matu saute sisifo masasai o fea lea tunu o le lalo langi lea e te mai mo mai ai o le fo e te au mawai e faafio ma e susu ma e alala i le reitai ia o tatou porkalame o lea tatou te alu ilunga o upenga whanei ona po mala hata upenga te whailangi YouTube e mai se fo o le Facebook ia e tala noa atu i nei le ofisa i manukau ai maua mai isala elu maua mai sa moi tupai maua mai sa moi siamani maua mai sa moi America Beletania tele o le atu Asia o le atu Afrika ia o le atu lau o Pasifika matu motu ese ai mai se si o tatu tunu o sa moi sa e sa moi sifo ia po o polu se vai manono ma polima tutu ila foi manua ya ato ai ma sio mato watu nei ni sila ia fa pe le mato uso matua ya au se tari wa le uso makuanga o ni sila o skadia ele fa songa wa male tu fola sa Samoa ila mai moanga male fa tapu inga le divanga le fia fia le togo ona le nei ya wa se mai fo tato weva matato tala telanoa au mai au vatu o tato feilo ai fonga fala pe upu e masania e le au puputoa ma le au fue lo le tatou tunu ia wale o loi mata malingi ia mamata faasia a o tatou feilo ai pu e manu ia ai le upu e mala sa ma fainga le tatou tunu Samoa ia no atu ia i fale upolu tofia pe o le tala e masania i le tunu no atu ia i malai faitowia ia malai tofia o Samoa o le faiva lea o tu mua mapule ia mai se foi ia o tama mantutua i le motu o fiafianga ia whapea foi le toto o fleula tau weitu ma le tau tangata o lo latu le fatu a inga tausi ai tatou wa sapa itali ma whaafua taiua feoi o le tala le lei a wa o tama sapai o ngā luenga le tua e afua matangi ai o na manuia hawi manu faiva o tatou tunu i le aso ma le aso fa mai o ilantou o lo faatuna paulia o faafale le malu ia i tu e fia wa le nga o Samoa la o le lalolangi a toa walanga o tala faauto ai le au fainga luenga le tua ma le tala ina o le finangalo le tua o matua o atu ai le atu lau sopo ia atu maunga matu vasa ia o Samoa sa ili malo faatalofa mo folo fatu ia le pai sina o le pai pamalu pelenisi o le tala le lei malo le tautua i le tua songa i faafeagainga ia mo tou faletua ia me se foi o fionga i patele ma le toinga sa talitonuga katoliko foi ia manisi o ekalesia ese walanga i tofu ale ekalesia ma le taulagiga e lau artificio e lau le tolo ai ala e tasi ai le maunga iolo fatalo fatu leo asiata ma lo le pale ma lo le fatotoa ia afea e la ufa malo ma la ufa talo fa le fa ngaloina tua a ma matua o lo la tu tapu ai favor tatu tunu o tapu ai favor alo ma fanau o le malosio Samoa
o lo la tau po le fala tu ia muri papanga a o alo faiva malo seu tama whanau o Samoa malo whaavitai matua le tadalo whaavitai ana pongi a wai siria tu na malo losi le anga papongi le au matutua matatou matua matutua na ilo le anga papongi le au malo losi o isi ka ngaka a o le gym a kasi i mai a langi kilo e o ka ilua se lau ko ki koru se lau le mafa o kilo e kasi ai a fai atu ia ile to lua ana pongi pe fat ile foi fia ana pongi to la out no winga e mama atu si inga o mea masima ma piliki ma mea mafa nai lo le fai atu ana pongi wala ngole skaka so le pe e ave fa pui solo akoa pe a fai atu ile fa fia ngainga o le vai aso fou o le atuli le tatou lima aso pe fitu aso ana pongi e anga vai lola ia lia ke elo fo mai ko nga me la ia ile ala mai mo mea ai sauni si ile o me mafa ai sauni amo e ore si kan ko ele sa vali long ko ru amo wa ile si kama loa olona fai vai ole amo solo lon to lu me fiwa e tinga le mafa ya mo mai han le o ele wa umango u ko kai merka o singa fe ngainga ele to e pefua o tingi vai ole ala le winga o letala a wai le o so uma dinar vela ele fa pe ole afa ko kingi o e ma fa se vai fo ile le tolengi le telo taimi lo no winga a o le taimi le vela o ya e amo e fa pe ngana fe ngo se fuanga e te le toe e le ulufia u ao e le pefua u ao e le toe ulufia u ao i se palapala po se pefu pe o neo o murivai o ya e amo i lungo u tau au ia ole ha ki se ia mo ia la fa bela kama fu ile nga le ungo se furu kilo fiku se furu valu se furu ia iva se furu ai pe kau fiolo a wai pe e ia mafutanga na amata mai o fa ai poipo pinga amaka mai o kai fiku se furu uma arua ia wo vai tunga filiki mai fiku se furu se laudo se furu my good boy ia lena e nana o fa yatu a fa ya kur fa fe awe anga pongi misi a ko mai ai ole amo male kam ma folanga ie folai ia eta ilo fo le taimi o pi gaga fo ile o snuka e kamaga o snuka asa olangi maso ia o fo la pio kam automate warrior fo ngale le asa we lu ka ma lo le mai ama mami ai ko yo kiel anga pongi musu mai ya matalo fantu mo volo fantu ile la was in the sina o ia se tangata pito i matua o mai mo mai le por kalamel nei o te loa ia ile au ta iva se fulu mo na tupu maybe o le yeli se lau ko sanga a o le iva se fulu valu iva valu iva fitu fa solo mai nga ile valu se fulu fa solo mai nga ile fitu se fulu fa solo mai na ile ongo limo pensionga o le matua ia noa i male to tele e fia le nei por kalame a fa pela e mai mo mai le taimi le nei te le tau tua pe to lo suafa o e tonu ale te tala no atu ai ta mamal tina matua fa malo atu fa fita yatu ia ma fa malo si watu malo i lau tapu inga fa fita i lau tatalo e malo lo si ia tau au asiata mawai le loto ia e tautua o e Samoa ai mese o le lau wasin sina ia na ua fe mailo la ia le ia ila tau o lo fainga ruenga le taimi ma lo fai o le faiva ua tu ule le tau ngā ruenga tu ule telefoni au tafo le laptop ai fa pia le pule o lo fai au ngā ruenga ai na o lo fa alongolo e ka ua fa fkaya ku ia oi ai vai oi maua a fa le tonu lo ngā ruenga te ile ua e tu ia mai ma lo ngā lue lungo le lau ele lungo le sami lungor vani monimo fele tenga lue mai ai a e maua por kalambele dei fa talo fa sia tamo oi fa tai like
love and share. O ka ko kauloko anga o kausanga uma. E fisu ya numero le tausanga. Ai tu mawa tau loto al tau ta ya mal Blue TV. Like, love and share. Ia pule foi o e pe te subscribe. Ia o lo sao fo ilina. Ia ile ati na ino prokalame tulanga foi. E mawai ia se ko kongi o rupo. Ia me se foi o le fale le o tatu prokalame ma content o le tatu prokalame ilungo le tatu YouTube channel fa talo fale mo folofa mo auto umalava. Ia ai si ui maila o fa talo fa I wo mapaanga mamai. Ainga o le tauta iai manga ia. Auto uma muri tai le nei prokalame. O te fa ta yatu o te fa malo atu. O e foi te sheina le prokalame pe o te loa pe o te le loina sila fia le tua fa te yatu. Me o malava te faia ia mo le sosoninga li tatu prokalame ina ia tau moli o. Ia ai o fina ngalo ma fa manino ya Samoa. Ia tu langa o ngase o le fita tunga yai nisi o meo lo te tupu te tono si o tātou patunu. Ai mai se nei taimi o le mautonu, ia ma nei taimi wa amata le tausanga, ai amata I leso ngia, ua ave o ia le leso ngia o kausanga, wa alua tuai maami onga ma mea ua leso ngia. Melea, fa talo fa tuai mofo lo fantu, ia Samoa, ile nei vaenga foi, ole afi. O le vaenga le sa tatou ia ile sona nafi. Ia tatou fa so atuai. O le wa amatale fono le palemeni. O le fisili fo I taua lava. Ile ngase a malolo o fianga nei. O le fisili lava le tasi. What's next? O le ale si mea le si la sanga. O le ale si fa moenga. O isi mau fisili wa tula I mai. Ua le ano ea le pale mene ia la fua ma whaavai o whainga whaavai wha le pati so on and carry on sa o elisi ko inga ai ui o leo nei vaenga uma e ia awala e ia foi a la fua ia ma vaenga e ma whaio na ausia se tūlanga le leipo o se tūlanga e tali ai whaafita uri malava. O lo te tupu, mana tua mai foi. O le kupu mai mea, ko iwa masinga. We've got 9 more months. To iwa masina. O le tatu tu vai lea. E le whaata penanga o le palo te tele, wa o le palo te tele la vaia. O ape rilai le tausanga fau. Ai, e o kuia o ke topa. Ua di en, wa whaata ape le pale mene. Lono winga, e o kuia o ke topa. Wa ta itasi le faipule. Peke mingiska lango po le alava. Peke pale mia whatsoever. Wa e toe whaasanga. E te toe foi I lotu malo. E whaata pena mai ai. Au tatou iai la ile vaenga il tatou malo. E il tatou malo fo il nevanga o le fiafi. Au tatou iai la ile nei taimi fo ile wha le mautonu matulanga o le automai. E toe fia fea I sa ufa soa ile nei vanga o le fiafi. E umalea. Ona whaatepa lea o le tātou tunuu, mai la tau o loo muri tai le prokalame. O le a whaatepa inisi o vaenga e mawhai ona tutupu. I le kaokonga o whaingu mela ia waka oko mai e le taimi le nei. Mo fwene tāpena ina tātou kalafi matulanga uma. I le whaperitania, what are the possibility, ma scenarios, e mawhai ona tātou kilo ai. A o tātou tonu o le valea, o le iwa masina, o angi mea e ongo kukupu. Walanga o le ale kasi, o le ale maukingoa, aena o le tau mate lava I le ete, po o ani vaenga, o le a ono tutupu, e fofo aia I la tau wa vea mataitai. Na tātou filfilia, la kouke fofo inga ele whaafika ulilea, matulanga whapena. Ai se koe fo I meila utala, I le langa langa o le tele o manatu Samoa. Ile whaai unga lea sa whaia I totonu o le pale mene lea soana nafi. Ina ua mahe a ilo I longa. Ina ua mahe a ilo I longa ma wha mao ni ai. Ua wha mao ngia le sao o kuwa inga ale whaipulo sa whata. Now, aua tātou te popole o la ua umaga whai unga, o le whai unga.
Penga ka ko fia ai, penga ka ko le fia ai. O le ele mea kau ke mawhaia e pule aka ngaka i e ka whiri sau ngor ka inga o kako. O le upu moni fo i le fa mai o le pule i ka ngaka. Kusanga o singa kaimi ale ngā kau ke mai le pule i a kako e koe whiriwhiri ai. Na o na uma na whai o le tama i tātou pule lea. O na watu fo i leo tangata nei. Ta whili sau noa la tātou pule. Na koe wha fo i la. Lea ngā a yeise mea o te whawhetai ai i a fia me. Te whakora ukana lea. A yeise mea o ke whawhekai ai langa alanga i le vāu wai pea o le alanga fo i le oi fo so Ioane Papakiso. Lea sa alanga i le vāu. I ngā keu ia le ala mo Yesu. O le alanga le sa alanga i le whionga tamaita i pāle mia i le amatanga. O le rule of law. Right? Ma o le anava fo i le nāna sau wai le fast. Rule of law. Whaamamalu kula fongo. Whaamamalu kula fongo. Whaamamalu kula fongo. Tusi solo i lunga pepa. Masava vali. Rule of law. Rule of law. O la ofisili la. O ana nafi. Sa matua mata itu umai ele to tele. O e na lango il fainga malo. O e o lango pe il fainga malo. E o ye e te il fainga malo. Sa kilo umanga ngafi masila. Po o fea o le atu wai il tamaita i pāle mia. I le faa mamaluina o lana pese. Sa pe pese faa tasi mai ai marvanga faa upufai. Rule of law. Rule of law. O anga ngafi lenga kako wa ai masila Samoa. Sa faa konguinga ele fonga fekalai masui mamalu o le pāle menge e ala i le lafo na pasia. Manatua mai o le pāle menge. O lesi pou malo si longa kolu lea. O whainga malo. Whawha taua ngai. Manatua pāle mene wha masinonga. Ma le pulenga. Ai whai mai le wha makalanga kuila e paua masangia i lea kungu. Mai vaenga longa kolu ia. Pou malo losi ngei. E malo si mamao ama malo si ese. O le supreme power. O le parmengi. Leanga o la kou ke faua kula fonga. Ave loa le pasia inga e le supreme power mai le fonga whikalai masui o le moka o le apasia le lafo leanga e onga kua inga leanga whai e whaipule ia le anga fili lo markomiki e nana o toe avatu toe whaafoi oi se kako koe whaafoi ai pe mo i le upu leanga saungoa ia i le fionga i le sa whaapiko po le parimia le rule of law lea langa alu more than 6 months lenga whapawhala mai ai so enga ngai. Yeah, afar kausanga last year. Le whako a lau li unga ngafi. Fua mai foi la wha mawhawhau, mana tua iai foi ia whamasinonga wha al palemene la valato. E iai whamasinonga wha al palemene. Mai loilonga wha al palemene ese ai foi, e lea ia mai iai whamasinonga ar whamasingo. E iai ia wha unga wha al palemene. Man tu foi unga fal parmengi le yele me foi le lau ko fa fa ngofie e ala ko fa msingonga kamanga aku yele si fai pule ngu ko le si fai pule kulo a tu yele si fai pule ngu ko le si fai pule kulo ko kongo o le moko fongo ele au o kai ele au foi kai fa msingo yes le ai what happens in the parliament stays in the parliament. E fai a la kou de la kou whamsingonga. E fai fo i la kou lafo. E wha kuku, e kukuri ai. E fai fo i la kou whasalanga. Aren kaua kangianga whir koru aso. Leise pei. E ele la kou whasalanga lua whai kula. E la kou whasalanga koru aso. E whasalanga koru e masinga pe ongo masinga. E ma whasalanga le ovago markausanga le ngala veku le e pamarimongi. Meaning, o loo ka oko fo i le rule of law, e ko kongu lava o whainga whaavae ma mionga ka uoloa al parmengi. Langa lau kia hanga ia, o lau kia savadivadi aku. Se i koe whaafoi i po o kau sisi lare ka ngaka lea sa alanga i le rule of law. Mana tuala, a tofi loa le whaamasinonga se komiti. O i sari le parmengi, ma malu se komiki sue sue. Kusa wale aia se ese nga, o le kofi le whaamasinonga. O leo ma se vaenga lea. O e fai meri su enga pe mo kai pe mele a fiel audi o sole o le fatus tu sanga na
Le la ua mavae masinga e fia. Ma ku pekele ngā lua ia le malo ore kungu. Fo I mai le komiki sui. Ko sa pe o detectives. Investigators. E le whakuskusanga e whamsingonga male oleo. O le la ua fo I mai le la kou sa ilinga. Ma lato wha maoni ai. E ka kaunga wha asala o ele anga. Wa e whai kala wha kupu. Ai le wha vaia. Ka kualu I upsasa. Wa e soli le tūla whono. Rule of law. Rule of law. Leo ke kaunga whai koe wha mga kuaku. E sila mai Samoa. Langa le kau ke whingau. O ai le kai sao. O ai le kangaka e mongi ele o alope. O ai le tangata ele o wha fōlinga malangkara ngoa e wha o ngā le leo e pei e ngau alofa. Ai ese anga mei e whai. O malelei nga whai le wholasanga. Wha maongi ai. Ko a limanga saingi. Wha ele saingi. O nga waka ukingo mai e ala I whai pule lea o ngā maalen kūra I ngafi. O le mafua anga ai ele saingi ai. Lea ngai wha ai ku au le lako wawa vaenga wha upu whai. So o le o mangingo au whala. E kingo ia e sau. Ai leo ia Iakopu. Ma le tua whaile no whai atu. O langa lako I o e inga uma wa o ia lako ua fiu e su engi proof. Se mea o la fiaila auri ku o tau te ia e mal Blue TV. Wa fiu e su e. Ave le lo ia sili. Fa mai le comments a le lo ia sili. Leima se mea o ngā mea wha maongia. Ai the only reason lau ke le isangi ai. E wha au leanga o lako kama le la sa mala. O lako kama le la whai e whai unga. To me la. Makua obvious lava wasa kaunga race se sui mamalu ang ngafi. E makua I obvious ar mafua anga o le saingi. E pio e whai ku au. E le mongi le songi. E le ku mau I lona vala awina sa kofi e ko kongor komiksi su. Koe foi mai langi ke ua kako ese langa le uke anga ia kule rule of law. O maloa anga ngafi. O le aunga o fela fulafua inga ma whaakele sa vidi kulou lenga iailenga kukua e ile vaenga ale kua ngai. But it's understandable. Lai lau ke ngau e sefe le lako kangaka. Ai ole mea na fia matai e Samoa, fokera pea o kangaka hanga sala. Kangaka le ufa maongia langa sori ngā kula fongo, I ko kongo le pāle mengi. Fokera pea ula hai le vaenga lai o aku e lango lango. Ai kako focus. Kako focus o lea ufa maongia. E ala li su engar komiki. E kioti le anga. E pepelo. O ai la lea la atatou. Lela atatou matai tuina. Kako makai kuro ala kai. Rule of law. 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 Wai whapenga. Kako uolo la. Tau te matai tuina. Le tangata lea sa alanga pei o Ioane le baptiso. Rule of law. Rule of law. Rule of law. Ai ole le kali ar kangaka nga kua e lunga whamai e whamamalu le rule of law. Tua e lunga. Ai karo sanga ia la auli. Malia mai e whamangalo. Oh my good boy. Pese le rule of law. Ai kua e lunga e kakau o ia. Mai kangaka mai ko kongor mauka e kakau nga kua e lunga whape atu. Le ana e ui le kako waha whialo loa I maleava whaka. Leanga o le maoka ngei, o le maoka e whaakai mai ai a miu, o lai sila mai Samoa ma kupulanga moleanga I luma. O le melea, o te whaatuina se la fomalia mai a pasia, sau I ngā alu e koma mo le koru aso. Nga whape ngā le leo le rule of law. Nga whape ngā le leo o le rule of law. Ai kua e ilunga. Yes, leo kile o whaku e kau kile whamangalo. O le whakeri siango e leo se o le loku meranga, e leo se kako sa ngā loku mwhangafi. O le folno ale pale mene e lima taitaina iala ole tu la fono. E le aia se kou whai mai. E lima taitaina ale pale mene iana whakeri siano, ia whakeri siango koke kuku wa irungo le udo whakeri siango kulou. Ai kula ia e lunga. Sa kakaunga. Wasila mio ma mata umatu Samoa. Okay.
la tu la ila le pale mia o le afai lo me sao fa mamalu wa fai kar fa kupu e ke le fai kar fa kupu e le mo o mia sa moa ni fai pule e o atu mantala pe pelo i kongo o le permene vai sa kaurolang fa pelo okay la ukango lo la e ka waku ya la auli. This is exactly what I want you to go through. Langa ole kaka sa langa lema so le e ko ke falele ale mau te mai tau atu. Sa te taulana e dangolo o i o le neo lea e lungor coffin e ke kango e prove vai lore mea lea e ke whaasanga ima e whamai ala audi o le rule of law leo ke whai akua ia oi. A instead e ngofo se fere a ngā. Wa e ngofo se fere ka ngaka ua kioti lea la ua wha maongia i le su engar komiki ale pale menge e sili o ngā maualu ngaku ngai lo isi lava pouku koa. Lenga o le supreme power nga. Ai e kulunga e vala au i ala audi. Ea, ale ua wha maongia e ke wha maongi. E ke le ua fleu wha maongia o le alesi ea ele i lava i ei. Oka. Aura ofisili lai lau sunga ngar ka i pale mia lango le mafuanga le leo kwhea koi foi. O te le te e i le maule wha apea ua lusi le confidence, ua lusi le wha atua tuanga. Leanga e inconsistency au decision iau mea iu fai. E le o pālengi e le o sosolo ngakasi. Au fai unga fai o le ala lea leo wala inga pisa ka ngaka, mangungulu ka ngaka, mavevesi ka ngaka. E le o vevesi o mātou, e le o vevesi le akungu urengei o ngi porkalame. E vevesi o le sa o kou fai unga fai. That's it. Ai kouke mumusu mātou te tapisa atuai. Lenga koke mumusu e fai loa i ngai o kako kangaka lau kele. E kau ngai makukua e le o iloa o ilungo menge. Koke feika ia kia. Walanga o luke kango kau i kangaka. Ia lako sila fia. E alope le sa o kukala i fai mai le rule of law. Do you know why e ala ingo unei o linga mka upulea? Langa o mka upule lenga kua ia i man matu ofisa fasala lau. So I have every right. Leanga o lea ua e ui le maanga i o le whai unga whaafikai ko miki, o le whai unga sao ngai le whai kuau, o le whai unga sao hanga. A o le mea lea ua e oso whai lau sunganga ka mai kai pāle mia. O lea la ua e ngofo loa ma wha mangingo mai ka ngaka ma supporters. O lea la ua e ngofo ka usao mai supporters. Tu lou le upo e toi e teau. E le sao au whai unga. I'm sorry to say that. E le sao au whai unga. A le wa e oso se fele anga. Le wa e oso fa nga. Le life support le. E se fe mai ai, ai le o sau paki, e le o se kangaka, e le o se mempa, o se fast. E le o se vaenga fa upu faya oe, nga lainga fa apale mia oe, kulo. O le opposition. Ai kakaunga e kura i dunga. A ole ngā fo ila mea, se i whailoa ku wai i ala audi, mai mea ma ole eko kere o fia iai. Whailoa ku iai, okay. A mui fiula ni mea lea. Lea nga ua soli e lea ngā, le rule of law. Kula fongo rau ki whea ku wai. O lea ua wha maungia. Ai e kūrunga e kango la veai. Wha pei fo inga e ngofo la veai li mongi le si fo i fongo, lea ole a wha kua ku le lafo. Ai e wha lava fo. E ke ngofo la veai, o whea lau rule of law. Where is your rule of law like pisa? Yes, I'm asking you. Lau fionga tai pale mia. Where is your consistency in the rule of law? Ale wa ngofo e ai oi wanga e lo le leia. Nga ole kasia le faipule e ui e ke pole a lava me ko ke fai ai. Pa wa le or kanga kai lo ava ye kiwe. Ngala haudi. You already knew pretty well. O le ale kai me ki fayaku ya la audi po o le ale vevela I fe ole fiva o la audi le fia. That guy has got a heart to humble himself. You knew it. Ai ngalo ai la ia te oi. Lau launga le rule of law o le mai kau kangaka e ke whalele ko whalele a le mai kau kangaka. Lea la ua e ngofo kawa lea anga. Arvesidi.
E ke ngofo la kava le anga, ai ke manga o e frau kongi la auri lalo le pasi, kongi pe leo leo. E ui e le o faa maongia inga, e ui e le o kou e whaia re whai unga, e whaia re whamsingonga, e ui e le o iloa kongu po ainga e honga morianga. A matua e fuli kua e ke le ngau ngau, e ke koe sira sila mai lisi ku o le lau lau. Ma consider le record tarkangaka lea, malonga I kusi ngia. Malanga ngā ruenga ngā whai o mea umai e haru kokongo o factors o mangi e ka kau o ngā liu liu waile me ka o le discretions lau wha ko whala inga. Ale ngā liu liu ngā fi ele I whainga ka ele I mo ea se koa e ke le I ka kalo le pāne mengi se ia uria ia kai hau wha au hau kai hau e pei ona e tatalo I le wha afrekui I ngā ua luka luka ma avaku le lako ku alalo ai e sau ngoa iai neng sau ngoa mai la auri le press conference ua e whaia tupe te sau noa antu ia tatia mai se I mafono tai hao ma la auri where was that angafi lei ma se ngā mea sila mio sa moa ai e kulangi kulai e ava e whaalele loa la auri maria maia wha mangalo auangi kuria ai ngare koru aso ngare koru aso ia leanga kau wha malolo ai ia se iaingi ai alo wingo la utala elise se oika ai se iaingi ai se ka hofi ai le mole mea o le mangaku la vai o le faipule a fie faku se kala ma faakopu se kala mangaku ale o ia ku angea I runga ma faile ngā mea le ai ia lewa e faala vai angafi ngale koru aso ele oki ai sesi ele pi haina inga pe mengi oka nyanga kupe pe aka aufilanga alongi for 3 days le asese senga male away mai fo ile aluingi usila vai aso akoa ele fongo ai ele o se mingi ska a mea e lusi ai fua mo mia e fo ia koe e sau fai ko kongu o ngai mo mia longa fa mangi ngonga mai ngo mea o makanga ruenga ele o se mingi ska o le opposition ai ia te tau ona e follow le rule of law le ke la ngainga ku aku ile siku lenga sa ngo mai la auri ngo ku leo le I fire Christmas le se mangu e fia lua vai aso akoa e ngofo ile mingiska lau mingiska o fako anga ngofo I kangu malala pe anga o nga aku leo e loka mai a ole e fia Christmas wa aso fia so e mar vai aso le new year e ke se fea mai ka ngaka mai ko ru aso ai fa masi asi lau mingiska a leo because we already knew pretty well nga advice o ele me leo ai e manga e fa masi asi lau mingiska singia e ave loka I kangu malala mo le holiday a koa Christmas season so this is a fact o le issue do ke kana ngwa kwai o le issue ke reo I am not and no way near going personal o leo ke kala ngwaku I le issue ma le mea le fekaui it's unfair it's very very unfair makua palafu I ngā le koupese le rule of law o le magic question la le la ofisile ko ka ko me in malolonga la ngai le vainga ka ua ko fia faso ai pa foi mai o la ofisili la a o le magic question sa le la wo fionga ka mai kai panemia anga u mangei la au ili ilinga masa ili ilinga ale kai fongo mare komiki nga filifilia le panemengi e su ele sa or ku inga lea anga u mangei ai fo I mai anga ngafi ma mai le ko laulunga e sa ole anga ai se la audi would you save him would you save him e ke kula I lunga se fela audi e ke kula pe ele o loa vangoa kongu le ngei e faaliu kingo ai loa ma whaakau nuu ai le mea lea I kua o paka kua o ngei mea uma tatatu maralonga whaau tau tai ai patatu fo mai Ja, fatalo fatu me
ngoa ia o toa whanga ese o le semo. Ngā lua nei le odd constructors, as a supervisor, ngā luenga whalo whaia nei, whātina nei. Ia, o le tele lava o mātou ngā luenga e whangaina si māro o mātou whangaina le si māle o le Golden Bay. Mātou ngā luenga tele po mātou proketi e pei o le retaining wall tele le e waisi ngano. Ia, o alalo papa. Ia, o le awala mai manifa, le 4 lanes e paia tua o insaina i waitele. Ia, whangaina i mātou footpaths. Ia, o driveways. Ia, o speed humps. Ia, e mese foi ia whawai o mauta. Ia, e mese foi whawai o warehouse te tele. Ia, o mātou te whaongaina lava le simane o le Golden Bay. Ia, o leo foi o mātou paipa ngau sia mo le whawina o wala. Ia, o mātou whaongaina foi le Golden Bay. Mai Pautuaina, highly recommend. The quality, ma le malosi. Le finisi o le sima, i tua le lei ato toa. Ia e recommend ai le whangaina. Mai te siri mai po whe mau ai le Golden Bay. Ia le sisi no whanga. Na tatou whanoroa le se mai. I le pia. Ia ma tatou whanoroa le se mai. I sare longan mo tele i sara whai. Ia ma whanoroa lafa aftai. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Here at the Margate Town Centre, the heart of South. Ia vui tia tole e foa masina mua singa fulava. Ia se I ma fa so ai le join mai ia le fionga ia vui. O le vaenga le na no fa so tua I le taimi mua. O lo fa ngoanga le nga. I le rule of law le kapisa ngai. O lo fa no noanga le na tulo. Ia o la tofu ia ko mengi para lau vale. Ia le ai ngalue ia ile tatou producer e tau faima akiliki ma ai ia dia o tu te atu popoe se tu peltanga te faali me falling on ma tu mala na fa na wela ila na tau tala tele fo ia o kile mingoi mo distract fo ile mo ta mai tu lo wal fa fonga la tu no ta dia langa te tau pena ia peni au manu fa la fu ai lungol al fa ve kai ngala maka that's why you ke fia iai. You know, la nga lulu tatou team foi sila I foi ko mengi ma pa wal me langa tatia lo fai wai o lai fai mai la tu tala pala lau vale ala to mata mai la tu fa fine mala tu ngani ia mala tu matua fai kali ai la ko wia wa la fa se valoinga o tele mana we mai mo we fuak mi ngu ka ko por kala me matu langa fa pena let the dog bark o wo wai pea tu lo nai na manu fa la fua tatou focus tatou ele tatou proclame ma le tatou fa soa pe no vai atu e uma lono run through le kalafilea ona a mia lo leo le fionga ia vui wa le fu to e 2 minuto ndalo le tula elima ma te fa soa e mai foi sana fa to fala inga wo te teletono foi la sila mai le fionga ia vui le kalafilea la utomo fai e vatu lunga e fa matalai po o le a le isi la asanga lea o le a ono tupu I tūlanga o whai numera ma le whaatau tonga. Ai na ona auto e fia pai la vai le vaenga pe ono o whai atu le rule of law. Kuloa, o te I've got nothing, o ke le o whape o te vai atu o personal le fionga le sa whapito tulo. O leo te tala noa I le officer, le me tau o le tofinga whapale mia. Leanga a whai sa ungo lor kangaka le melea o le rule of law. Wa e uma e uia o le whaamani no atu e le majority o le vaenga whai le fast, pe fo na whaali le whina ngalo le ngoa matua ia ale vena ale tolu faso telu wai mfa pe mai e
ele ole fai unga nga fai ala auli le uma fuai. It's more than that. Malaya ngongwai, which is ole mala maile tunu. Ole silence mala ngu. Ile le su enga ole mi kongu po inga ve ka miki le o tu au ve tele. O ile walanga langa maya me uma. To fo mai le la tala le ngol pese lava le taulangi for le rule of law. Le no fai atu. Ma utilo fo e yo ma amenge uma ya ye alo lofa. Ma e yo la tau loto e su ele me mongi. O le ala ua pa ulua i rika ko pese o anga ngafi sa pa ulua i pese lea. Ai sa te tau ona matua ta pena li tai pole ta tai pale mia e fa mausa li la ya la auli. La auli o le aki li leo le ya i leo la pese. Le la e sila. O le a o longo inga le kuli mo aso e kolu le nga. Le ngo le rule of law la pese. Ele si o ke fa sao ai la lo la pulenga. Under my watch, ele ai la sesi o ke fa sao mai. Ikiki feololo pekele. I want you la auli to know this is how I operate. Ale sa mawala vangoa ngafi. Sa mawala na vangoa ngafi. Ai ole au nga again o tito e fayatu sa moa. This issue le ua raise le kaimingei. Ele se harkala asiaka. It's a revelation time. Ole ale wingo tala e faali kongu wa kuwai tatou who these people are. O ai kongu la kou pe mo ia la kou forfolanga pe pesto pe o kala kamaiki. Ole ala la lena le la wa mafuai aka whangongoa makasai. Kulo mere ka orsai whakamari. O tele o ngutu o tele o lo valu ki ro fea ko fasingo o ko ya mai me o lo vau. A o le au vatu sao e constructive la vale vatunga. O le fasea e ala i fasoa. O ai e ave i le rule of law. O ai e ke kausisia i le rule of law. A o ai e faonga i le va fea lo ai. O ai. A le wa e fasao inga mainga lea ana. E ala i le va fea lo ai ma mai ai fua ma fa keri siang o fa ma ngalo ko kong ai se anga le fa ile me nga ya la audi ele ma fa inga e fa mai ese me no o le ese nga o le wa kioti le anga ai le kioti la audi e asiaka again o le wa kioti le anga ai le o kioti se la audi a uma engei la le keisi le o la audi o le are kua o pakakua e ma whainga wha o ngā sau vā whea lolo i mara wha maangalo. Can you save him still? Really? No. O le karisa o ngā, no. So wan mo ma whawhilo i le whio ngā i a vui. Se mai se whawhilo i mo mua le uso tulo. E le whio mai a vui. No maoro le i kalafia no utapena ina. Ele leise i whaiele ma analysis ia whaasalalau ia me se fo i o le tama matua wa o ia fo o levana involved por kiki. Ai tatou tele i o atuai. Ai mana ia fo i le fio mai o vui. Se i whaasoa i le pito la au ai tasi la le tangata. A kalangoa la vui masau ngoa le rule of law. He really mean the rule of law. A kalangoa fo i vui le me ka o le discretion ma le whaakofa la inga. E ai ara kaimi a au ngā. E fo kaimi e kupu ele me lea. Ya, whawhilo i lau whionga. Ya, i lunga le proklame le fo vanga o le fianga le loto. E o mo fo le no tati whaasoa mo ele uso tu lau. E lau whionga fo le tamam tua. Ya, i o tu langi mo tu tupu. Fio mai am tala mai au le vanga le fiafi. Ya, patalo fatuia i lau to whai le vai malai. To wha asiata. E manatu ia o sama whai ngā o ia mau mamalu whaalalangi ia ua soa ni muniao o so hoi ona taiao ua lau vivilu ai le tunu. Ai manatu a i le aso ma le tātou maftanga ia. A whino e tuai i lau to wha ia o po o lau sunga fo i le o lo wapeo le tu i le foe o le tātou pola kalama le nei o le tauta iae. A talo whatua i le fionga le ripule wa pia fo i el faltua e meise o le au whai ngā luenga a le Blue TV. Ia, i le nei fo i aso.
le fo nei ava no o te o folo fam fa pelo e toi le ma lunga o tatu tunu o e o lo mfai o na mo nei ava no tatu te fa so ya ma se o do fa fonga ai foi ya po le angi fesili o le au mai a asiata ya pe o sa no asiata ya o le taimi o le analyze o tele o mea o tu nei mai awa me po ia sa matu fa ya le fa ta o tu mai asiata le taimi le nei mai o i lo tatu headquarters sa matu yai ina ua mai a foi fo fanga i nei aso i tai parliament ya ona asolo tu foi le ya yai la fa mo o le tatu ai ngol fa tu le tu sa mo tasi i le fiafia na nei ia ona o le whainga lotu o lo ofo i natu e le lana fionga i le Archbishop o le Archiepiscopo ia o le Ekalesia Katoliko ia le lai toe e ngai uma tangata i tutonu ia i le tūlai ono nei le fiafia ona o le whainga lotu ia o folo fatuai fatalo fatu nei vaenga o le tāmaftanga talo whala. Maro whaftai lau whioga vui o se whiwhianga foi ia mai le pisi o lo waso ai whaftai o le ua maua lava le lau mani noa. Se ta whaso ai foi nei nisi o vaenga wa o le manai o foi o le mainga o lau tō whā ma le tō whā te tala o lea e te ai filo ma o tō militino ia ma o tātou te itai e te tonu lava o si o tātou o tunu i Samoa. E te tau mai o lea e avatu lau whaasoa whaanoa noa i te tonu lava o le vaenga wha upu whai, ma le malo na filifilia e tangata ai wha manuia i aile atua ma wha tūla i ele atua. O lea la e avatu la u wha sea, a nga i le wha iunga lea na ta oto mai ai ana nafi. La avatu pea mai ai sau fina ngalo leanga o le tātou pese ma le la walunga lava o le manu lauti, o le rule of law. O le foi la wala wangiangia le tele ma tele le angiangi o le savili le dei taimi tu sa foi o le o molianga ua fia ngai male tai fono sunga la le mani toa ona o le nau la vole tai ma tai pale mia ia tatu o ia o le rule of law a o le la na tu buona na fila se fa tai inga sili ona mania e mai mo akwai le akungu ilona fa mamaluina o le rule of law e ala i le te tau ona execute law pe exercise law le tūlanga lea na te talo mai ei le suenga ma wha maunia ua soli e le anali tūla fono e se umangkua inga po uwhaikala pelo i kongo le pāne mene tūlou ai pei tai wa tūla i lunga le fionga le tama i tai pāne mia instead of the rule of law ia a ua koe kongi fo i kākou i le vāwhera alohai e sefe mai ai le fo ita mali imar sui fai pule o le lau ke fisile ko la so fina ngalo ile mea e le o toi manunu pe o toi pa ia le mata i tūlanga o feleilo nga ia ile kausia inga o ngai me o le rule of law ai mai so le tūlanga o lo ta o to mai le te fono o fatu to ile to sa mo utasi lau fionga vui Malo va te siata o le ua lenga o le ua e se mai ia malo ngutu vai an le fa fonga mai to tunu le upule na tua sa wai lo ma va te mi le a if the life we masa no ia lo to fa siata o si o te lima e to i ai si o te mata o le tulanga e pe ona va ai atu ai i le asona nafi e pe ana vai atu e le ia ila liu va ia tulanga pe ona ia ai le ia mo i liu va o puio le tunu ai ata tu wo i le fa vai papa o tatu tunu e ia ia mo i liu va o pole tunu ele ia mo i liu va a le tala le fa vai papa o Samoa e ia mo i liu va lona wi o lo manino mai ni le pamai o Samoa. E le mawhai e se isi o nawe e se ina le a ia te tau le whamai a so se tangata Samoa e tautala ai, e sauno ai, e tala talai, mai nga umai pe ona e sauno e ia siata. O le so na nafi. Ia. O se vai ngai atonu ai fifia ni si ao a uia o to ai o le fifia
A tonu i le mai tau o le tātou tunu o le teimina o tō ai tau nuku ai tonu o le mautafono, wana o tuai atu. Te la tua tasi ala le no fo peia na mamate le mātou saufa inga e tasi le tangata lea o le fatali. Te la tu lala e tu mai le no fo ai le o ngā tutonu. Ia, ina la na uno fo. Mai tau le tātou tunu o le teimi o whela fo inga e o i le tūlanga o le tūlai o le fionga i le teitai o le i tū ngai. Because I knew this was coming. Lena tūlai ai e winga i le suafa o le sunga i le lauli le mali e toa. Ia le uwhaiwhaia. Ua pe i lalo le melanga, inga ua sau ngoa mangingo ia le whonga whakalai. O le lauli le mali e koa. O le kuila epa le mali e koa. O le pali ia le mali e koa. Ai sa o fatafa ma fasino lo lima nei lo le mai le fionga le tamai tai pali mi le fasino lo lima i le ata o le fionga i le afo i le lifa i pule le teimina vea ai ma fonga fitalai o le maota lai to tonu o le maota o lo mai o io ai le suafa honorable speaker la uli al mali toa. So therefore o upu lea e whelafo i so o e kuila e pa ma le HRPP kongu whai mai e le o a ma le o a ma le o a. O le fisili la e fisili e a kuila e pa ma la ko vaenga. O longa winga sau ko whai wha son kula fo ngā au ko mesa whai. Pe a whai sa o e son kula fo. E le ma son kula fo. O ala fisili sa o a asia. A se la uli ai le la uli lea nga abe nga ko ia sa kupuam sa ma le ko. Ele se la ulia kupua. Ele se la ulia makaafa. Ele se la ulia kui maleli fango. Po se la uli a se ao salafai. O le la uli ale swafa mali ko. Tatia la vaenga lea nga ia tu la fa mtalanga tu sai o la fa fisiti. O le rule of law. O se pei o se fango ngo fo ile le mali e fa lo. Ai a umen fa mtala. Ua mo moe le au tapua. O lena e sa no tonu asia tele vaenga sa mtua i o to mumu e na lafi. Ona. Ua fa maunia le a fo ile. I ele solitu la fono. Ale fai pule o safata numero momua. Ai mi milo mai fo i. I ale tūlanga e pe ona iai. Ave ese ase me tau whasalanga. Ua kele me ua kako mai ka winga i le kulanga e peo ngai a siata mal whafonga al tātu utunu. O whaamisinonga. E guilty. Ai au o kunga whaingi whaasalanga. O whaau ngā ailwa nga tonu lena e sau noi. O le vāwhea loloa. O lona winga la. O le mea le la pese mai le skai mea pe ia sa awa le nga whaamawi al visili la nga whaila se whaasalanga. Leis whaasalanga. See, when somebody is guilty, e deliver lava le whaasalanga, e kakau lava ngā yes whaasalanga. Po le whaasalanga kupe po le alava ko ngā me whaia. Vai ngā la le peo ngai le silingi asea. Luka ni sawa sa moa i whaafonga mai o tātu utunu. Coming straight from my mouth. Now, rule of law is more like a comedian statement. Pero se kala mo le se au kakangi ho e ko lu i le e kua ia e pe alu ia liliu mai ia rule of law. E alu foi mai rule of law. E pe o sanga o se fangongo ua fa matalaina ai mo moi hai ia le fa lolo. Nga fa lolo a jeta mal fa fonga tan. Lono winga e se nga na fa faingo fie na soli pala na file na upu o le rule of law lo no winga ele fa mamalua nafi o to manu malo foi ia le tato wo e fa mangalo ia ona tafili sau noa ya le ona itangata matali talie matu fa ini la fonga se la foi la tato o pe fo na faiatu o le taimia foi na matua fa sao mai ai foi ele tamaita i pale mia le lafo foi le sao ni foi mo le ala le pule stasi fo fo tanga maka mai lo foi na e o mai le so
matua le kea ma le popole le tanga telefon fitalai le winga la le fa tuai la dadala e faia e la tu louanga o le mai tau mai moatu sisila ngafi ko fi wat fon fikalai ka fi kakare la tina na faia tu fon fitalai ai ele ai se le manga o mies ala e oso mai lava mana dala ele popole le fon fitalai ma fu isia wale to ye se poi le anga sa ku wa vangoa yai sa le ye se o inga ai ole more and more ole ave i ole o inga makuri fa fukuro ole discipline fo inga ole kalangoa mangko fo ile lapa inga na tuana yatu ele ia ni tulinga ifa fo walanga sa HRPP loa to tonul parmeni so sa ka firi sa ungoa ilunga iyo fai kala so nga kalafu ele ia se poi walanga ele le la o me le tausanga le nei ma pa inga le nei sa tau na fa sa o ai tulanga se sile tato na ona maua le o tulo ka ko alu upuku se sa o lo fionga vui wale na matua ma sula mana ya nga onga kasi ya ole o tonginga ia yo fa salanga ma tulo tuli fa fo ma moka ala wa calm down ala la yai le la wa fuar kapu ole mele sa fa yai sa amata mai le amatanga la nga ngo mai mentality foi lele no kia ele popoli le ngo langa o mai o la ko wa sa pos mai le amatanga isi pa inga e o mai la ka ave mai le fa le to e ma le mi ngau tulo e te tonu le mota kasi yar kai minga exercise ai loa le power le tuli fafo kulo ale wa mai mo sa moa e kaulanga langa a wa yai le levo wa yai le ala fu o me uma ai ma fu na tupupea kulo ya limongi le fo ila u fa sa o mai male anga menge mai la ukala ngi o le sipa inga le leif o le si tausanga nei leiva masina nga o le fa so esa ma fa ki le inga le fa so esa e te fio mai so fina ngalo fio ngavuio na taole na I kalafia sa utapena ai o tatel o le I va tsa vam tsalanga vai to no le na sa ya ia se ta se va tsa sa utala le a se tala o vai nga ne le fa mani no la nga le we ye tanga ta wala to fa pe mai e lua vai nga fa le fast le we ye a le fa foga anga al tantu tunu ai mai se o tatu tanga ta langolang fa pe fo ia ila to o lo fa tal te mai fa mole ia ele luang I fa se kasial fas le o lo kai ia la auli le mali toa male suite tai ia leota lucky o le fas le na a fai o yengi si fas ia e kaulola le mo fas fa ai kasial fas e kasi al fas langa le au mai fina ngalo nisi a fa pe voi la fa pe mai seisi ol vaenga le va pe au kala o vui langa le o ekele o ikokong ol vaenga le excuse me I paid my dues I paid my 1000 tala like every other faipule of fast e a pe kala la membership Longa winga, I have every right to say this. E kasi al fast lea, o longa kai, o le sunga le la auli le mali koa, o longa sui kai, o le fionga ia le oka laki. Mai la tau uma ona, fatatia mai nei, ia I le malienga au tasi ale majority, o le caucus, ale vaenga fa upufai. Tu maupea ia lona taitai fono I le sunga I la uli le mali toa. Tu maupea le failu tusi ia I le tofa ia va au. Ia o le tatou tupe. Ia le rau no sifia. O le fionga ia Mulpola Ana Rosa. Ia e fa pe foi ia nisi o tamali I o le tatou tunu le wala tongia mai se o le o sui failu tusi. Ia o le sunga ia Tony ma le sunga ia Steve ia o I latou dei pe la o vaenga ia manisi lava o I latou
o le whaamingonga le nā, ma le whaamala ma baina le nā, le anga o le o sau ilunga le mele, wa pia mai e le ai o la kou fo i e whaas, o le e a fo, iai, o le whaas e le o vai luenga le whaas, e kasia le whaas, whapea lai, whapea mai si sir vaenga ngā i kulanga peo ngai, ia, e le leile whaamangingo whapea ngā ka kukungu, Malo. a whaila e ke loa, e ke whaas, o ngei le fiafi, le ongo le fiafi, kaku sawi ngā loku. A e laku lai kaku sawi ngā loku. O ngā ilo ngau lolo la lea, o oe ke whaas. A whai e ke le, o le ala walau ko whinga o lo e kula ia i le malo. A e le apia i le mea lea ngei le fiafi. Le fiafi o le ake po wal kaku sawi ngā loku. Ia la ka ulo le o, ia o le whaas whai. Ka whake. Kaya whaaloalo. Ia, o le vaenga pe ona e saunuka ia e pea na vai atu. O le makua i le mangingo ka kou le mea o iei ngei. Ona, le au ka kou oa i le melga, ngā onge vo i whai o mai e convict mai o ele. Ele a vo i le whaamsingo ngai kulanga vo i o le, was it contempt? Yes. Yeah. Yes, o le contempt. Ai o le ale ai se fasala o ke le mal malama po le ko lua le pe lo e fa sa mo pe lo ngang pe ngofe ngui la ke vi ngai ia fa ai unga alfa am siusilia o lo mangingo lava you are convicted but unfortunately o nga ole ke le o kausanga sa survive por kiki ia me se ai o kaukua ile ku ile fa pa fala ai se fa salanga o le upula whapawhala, longa winga, e ka kia ese, an lesi la kai me koe whai ai, o ngā longo le mai kongu kamalea, alu sa o lo lava i kang malala. O le mangingo kala o le ngā mea, pia ngā vai aku. Ia, ka kou, kari kongu pe le rule of law. Ka kou kari kongu le rule of law. Ia, ele ngai le o le mele, ka o ele fast. Let's be frank on this. O le rule of law, o le mkau puai fia mea ngā wak. Ala kumaia. Ka wale sianga mkau pusa wak. A o le kulanga pe o ngā ai le aingo le whakua kua i le kua Samoa. Kasia le whakua koa. Inga ia mua ave ese le whai ngā malo whasau siri leo. Lua, inga ia iei se whai ngā malo e kau kua ia Samoa. Ai awangi i kau kua inga la kou e le kung. Umau. Alma. Le la pe o ngai le la masa le ia me uma e kulanga pe o ngai ma ngai la kai bi ngai ia se kwa kwai mai lua se lau luas fuongo la ko La tau tu o i ka ko ke lo ai ia pa wala le kala e va ku voi la kala le foi sa ba kala ngongi ma kamal ma ko o uksi ukumano ia pa wala le kala ai au ko manga o e whaawau la koukua ngai whai kongol ka kou umare kumano whaawau i Samoa ia o le kakano au mai lau kou i oenga o ke alu e kou kapsia i o maua u dauri i kou kapsia i o maua ananga pa ke ula au kou whai whamava e kou ulu mai whai ngapare o ngale kou leo u whaboe moe ngale u whaboe moe i e mkoai lo ngā ngu Samoa e inga kengi le kou e ngā whalo Alo whapdai vui. E umata toe si ui mai i le tūlanga le ua tasi ai le pa ia fo i o le fioanga ma le tū malo mai se ale fioanga i lano. Ai so olua tu e vatu i lunga langa e o ngā tusa lava le kalafi whaataitai lea. These are the possibility scenarios. Awa o le fisili maa ua lunga le iai. Po le fisili la ua lunga. O ani vainga o le ao no tutupu. O a fo ini mea o le ao no tutupu mai wa o le ua tau mate o ma i le ete. A wa o se upu fo i le kako wo ia i le rule of law e peo na e sau noa ma alo le tūla fono ma ta ialo le tūla fono. Ia ua maasangi fo i kangaka re ngangau winga o le kūla fongo. Ua tātou le mai loa po o fere kūla fongo e ngangau. O fere kūla fongo e whaapio. A o fere kūla fongo e whaadha. A o fere kūla fongo e arusau. O le no tango la, o le sau whainga lea, lai sau whai le pāle mene le teimili nei. O whaonga ina ia ni lanu, ai si sira mai fo i lau pito. O ni tā, whasoa lea, moni am wha maoni lau sau noanga le no whai ana nei.
leanga atu lava i le likoli o le pati maona tangata e le lua se fulu la members o le fast e lua sufitu e lua se fulu fitu ai ona wa utango au vatu le kalafile e whawhaingofie ona whaamatala i le ngangana whawhaingofie le situation po o le tūlanga lai ta oto mai ai le taimi le nei o le lua se fulu le tau te sila mai i ai Samoa o le majority o le pati lea whatuatua i le tua Samoa utasi se fulu ma le valu na tau te sila fia ta oto mai le lanu moana o le HRPP o le sau whainga le leitu tonu lena tau sila i le asona nafi o le toa ono lea tau te sila mai ai waile upo le removed ia lea e au fia ai ia le tamaita i pāle mia ma le toa ono i le tau tau wha i loina ma le toa fitu loa lele tau te tilo mai ai ia peila o le vaenga le utu uai le upu o le undecided ele wale lo kongu pe po fia tonu ai i lunga lava o le pepa ma le tūlanga e pei ona sau no le fionga ia vui me ta o le fast o lai liko o lai lalo le vaenga wha fai ale fast e lua sum le fitu wai la tau o le fasili la o ngi makenga o ngi vaenga ono tutupu scenarios and possibilities le la wo tango vai ni vaenga se lima vui te sila mai fo ia me se fa fonga mai le tudo o le scenario mua le o tu ina tulunga lua se fulu le majority le ia le taimi le nei o le vaenga fa au popo ia ma le fitu lea lava e liko li o lo attach lava i tonu e ui o lea pe o le lifa ona o la tofi fa minister lea lai mawai le lua su fitu ma le tua mai le mai moanga Samoa o le lua se fulu ma le fitu o le magic number lea o le numero lea e mawhai ai ona operate se vaenga fa upfai e fa au le taita inga o le malo o le scenario mua la na o le ata fa e mo lona lua po le scenario lona lua o le ongo lea u fa ke ese fili mar ko fiku lea e tonu la vol fast ai pia fa sa vea ku vai lua ma fa pe i foi o la tolo to okay o le amato resign o le amato fa ma vai ai o le amato join pea ma le fionga te pa le mia le la ma wireless full ma todo o le akaranga yo ngo kilo o le isi scenario o le to ono le ututuli pe fa ma lolo fa popo ma se furu ma le valu le HRPP ma waile numero lo su ma fa o le isi fo i scenario o le o fo i le fiku le join ma le to ono le u fa ma lolo fa popo i ma se furu valu le HRPP ma waile fa numero to su ma tasi ma le scenario muli po o se ata fa atusa muli o se meo ngo kupu o le lua se fulu majority o le vanga fa upfai le fast fa upopo iai ma le fitu lea lava i tonu lava i le i fa pe o fa te ina o le lua su fitu ai ma le koe fili o le ko ongo lea iai nei na tutuli e fa ko ese ma fa ma walalo ma o mai e talia to finga fou ia o fai nei ona toe atole o le tolu sumar todo now o le fisidi au kako kalafi le fa fingo fie o fea le scenario o le lima lea e liko li according le kula fongo fainga balota ma tula fono fa vai o lo ta oto mai ai ai mai se foi tula fono fa le tuipo vainga fa fai o le upumongi le vaia o le longa lua longa kolu ma le longa fale ko ke sila ko ilunga ele tau ele fa le ngaina e toi foi uma le pa election le ale wingo le fa matalanga pe fili le ko fiku le lava pe attach le tulanga o kapenete le table le fa ma vai ese ma vai fa fa le fast I join fa tasi ma to ono le ua fa malolo ia e lau tele maua lava le foi numera o le majority o lo sa pela mai i tula fono ma vaenga fo i le ngata o fa tui a o fainga balota o le ono fa popo se furu valu le ka make ka ngaka fa mai emerge pe fa ise me ta o se coalition ia ele fa le tula fono ina
ma le si vaenga fo ile nai lalo mai tolu tasi ai e a fia uma i lalo o le whaavae o tula fono whainga palo talua fes furu mreiva le tau te sila mai ai o lalo le whaavae lea section tasi whatasi ma le tasi whalua e le kaulia umai scenario sia lona winga la lau fionga vui na pau vaenga whaata e ono e le fo i fua ngi whainga paloka whakope po ngi whainga palota laiti na ole mua ma vaenga le muri whailonga fasili e la tau sila mai ai na pau le ole tuainga o scenarios possibilities e ono tupu mua o le whaaku mawinga o le lua sumar fitu le liko li le iei le taimile nei i lalo o le whaafletui ma le vaenga whaupwhai le fast ia lo no winga la o le to ono lea o le a pe a fa maonia lava le ave senga matulanga wai ai e koe fo e faila to fainga palota laiti o lo fo itari tonunga le scenario muri lea o le to e fa le lei ma le to e so le pule ia o te manatu fo o te le lo so finanga vui a o te ngona ai longa e ono to e tupu le tulanga walanga e mafainga o mai e koe so le pule a or fisuia inga lava o kofinga male ia e ia tangata la le ofia ese mal tofi tai o se ata fa tai la le ono tupu mai e me ia ka ko ke kilo i pea lo no winga o le tele o isi mau options ia le e fa sala lau soro e si vaenga male tu ngai fa pe mai or tu fa tasi pai mala fai ele e fa ale au ngai na u mala vela lo tu la fono finga balota ia ele vaenga o lo ata mai ia lo fio vui ia po e tau maua mai ia o jelo po tau whale tonu le tūlanga le internet ai ole o se vainga le na o se vainga le na fo ile le tūlanga o ni possibilities o me tutupu lono winga la ia o ko uma le ko ke kapisa mai foi mai e ono toe fo ile fainga malo le HRPP e ni fainga malo so fatasi male to ono le o fate a to le fast ia e no school before le na to inga na o se mo nga fa lupe ele na mati it's just a dream ngal dream nga se miti ai ele fa tau no ina i lan lo vaenga le o lo se pela mai ele tasi fa tasi ma le tasi fa lua lan lo le electoral act lua fe se fu mariva ngau ku nga ku lunga longo winga e pai election uma e koi foi uma lava ia wa ole foi leonga wa le taimi ai fa ma vai le to fitu le e ia po e tau mau mai vui lango le tau motu atu le vaenga ia sau no mai ia o le te mau e tau fa le tonu le ta connections fa more vui e silo watu le ele o e rata le fa ma alunga o le pai mai o le ia fa mo pe ma faina toe ia lau fionga pe ma faina toe rejoin mai tau ono te lo le nai so longa le mai i lau pito ai le o kili antu i fa mo le la ai i le afo i le ta ben wa mo o le ai motu lava mai drop lava le ta connections o le ai motu mai le ta fa mole pe ma faina joy na ona joy leave ai joy rejoin mai fa mole lo fionga vui le lava le taimi o le lava le taimi matulanga fo yo ai na ona leave ia ai joy rejoin mai tonu le tasum se tau sia ke tuai ia te lo tele na tupu me fa pea ono stanga to la vili mai awa tele tupu me fa pende fo le lai on le so mi lungo le telefoni ia ai vili mai lo marka au ki fo fo inga ka vidi sko inga o le ai sila mai o le fai le fa soa o le foi fai le tato por kalame ai e ta wole le finanga lo sunga ya le fionga ya vui ai se to reconnect mai ia on to a mai le fionga ya vui no program ai e na on o vatua nai kalafia awa o le nei taimi ua fau masoloi le mea o le mafau faunga fai vavale ia maka whaka oko
e o a fo isi fai por kalame ia na fesili la tu fa tatarnoanga le fa tatarnoanga fo le male a suite ta i HRPP a fo no toi e le nga fesili le si fai por kalame fa fe la pe a uma ne ya o tu sul tolu le a merge fa tasi male HRPP full value e o no mawai e no sui ai fai nga malo ia le nga mangingo ar kalia a fonkoe e le se me fa pe nga e fa kanga inga i lalo kula fongo fai nga paloka mala tua mai la e tasi la le ata fata itai po le scenario e piko silinga moi e le o ai fu se fai nga paloka nga ole lua su fitu la vole numera talia le awaenga ia wa fate amal pati kalia le leipu leo la to loto to fo e obey le rule of law ko fo e fai la ko fai nga paloka ai avel fa tuanga ele tai fou masuinga fou ia na fa e mo tuilunga ave ele fa tuanga ala to te to e filifilia ma to ave fo ile ao le malo ma te tonu le parlemene le tai na te fa awa wina le tai ngol malo morisi masina manai masina ia por fa unga fo le tau sanga ma le pa inga lo fionga vui le to mo taf so tainga sa no mai e malo va tai le o le se o kai ka vidi mai a o le fa nga tu la wifi le wifi o la o le masan fa but anyway ole va nga le pe na sa no I think o se va nga o fa pe la vona o na ia pe le fete na i o fina ngalo mata ofi il va nga na ole to ono le ia o la tu i o tutuli ai i lau tilo e pe ona ia i tūlanga o io o tūla fono io fai ka palota e te resign lo see once you resign io na bauti no lo le wa e to alo to fai no fai nga palota ai afa pe e te tuli o e well it's a long process on the melena ai monim fa maoni vai nga le sa no e acerta ole vai nga stili la valea wa foi le anga ole la o tula i mai ua tutuli ma ole ai la ni so they can ya taula ye la tutilo e faila al tangata tuli on remain as an independent le anga ele o sona wish nga luese ai ol tangata e fa ma vai ele ma fa nga fa ma vai nga e alula ia le ke independent. I think this is how it works. You have to resign. Inga ie koe fo ielo. Ele i manao ia tato sisila fo ile ti sieli o lau le mali toa. Ya na manao le vai nga tuli. Tasianta la lau. Ele luese malpaki. Ele luese malpaki. Ai ina ua fai lava la to langona. Wa lo nawe. E pela al tulanga lena. E wa o le taimi fo ile ua. He's fed up. Fed up. So, la fai mai, la kuli, you don't worry. I'm resigning. Leo resign. So, o ila ule tilo, ya ima va pe o ile, o le mausali la o le to luas con mal fitu le. Ya fa pe la va e avo yo le. E ya ilo la to fina ngalo o ile o la to lavo tanga to fast. So I maintain la, ele vai ko va pe mai va ngale o kuli. O la ko nga call fast. They can they can go as independents. O wa fu ile ngalo solato fina ngalo no esia. Ole tu la ngalo vai e pe ona iai. Ya. Ole nga ko wa asia. Ole tu la ngale na. E mafai ai. Ona tu la i mai ia leisi fai nga malo fo. Ale fatutua ile tu samo tasi. Ole scenario la le na e o mai e vai nga mo wa e o mai te mile nei ia o lo silsila la val tu la nga pe ona ia le fionga te telefono ia po le fionga te telefono tatu ai con fatu tu le tu sa mo ta sia mai sei ia le majority of members o lo pa pe ona te o te mile nei tu la nga pe ona ia o nga tasi ho ia mala tala le na va tu ele luangi fast ole kasi al fast le we ai na ilana ile majority ai ole vaenga ato ale nei asia tela ule tilo ia
the only person who can come up and spell out me sao ma me atotoa ma me moni wanga komsinga o whainga paloka. It's now back to this man. CEO, because whatever interpretation he comes up with, well, that's it. That's it. Then he will have to advise. Or whatever. Wala ala ba ka ko nga bae nga fapenge wale kapisa la ako ki kapisa la eli nga na si eli komsina o fa palo. The guy is a very smart guy, you know. He's a very smart guy. E pe wala ol pa wala na interview le o wa ba yetu ai le sa no dino ai ya fai or kulang o ala wale be ko ngi mai ele afo ele tunu mal pal benge mal pal mia. Because they are ready at any time. But when I learn siri mangingo ay isona finangalo pe ola se vaenga olea ole le lenga fa feso kai uma vaenga pe onga yai mi kulang ol fa vai ke la flo ingol palmengi ai mesela I le yai ia le akwanga ol paloka ia malfa kingo ol paloka. Faftaivu iwa me yana mata upulea. Lenga mata upulea sa o sa ilia ile sona na fima o mo mai ai lenga moni la lau sau noanga. Na sau noa ia le komisina o whainga palo tara fionga tue felolo. I lana a whaatara noanga mara newspaper observer. Lena mai le article whaapea. O le ale kai mea kongia kue le pale menge po le ale whai unga ono ta oto mai ai. Ua ta pena le latou ofisa. Peitai, o ana nafi, na o sa ili e duai. Ai o maua mai le wha maunga o le emaili a le komisina, a le official komisina o whainga palota I Samoa. Le sa emaili mai le media New Zealand, Radio New Zealand. Ile ua whato atasi le vaiaso le matua o le emaili, no ingo le vaiaso le nei. Le lau tu I lunga, le sa uvatua na nafi, sa idi mai e misa, tu vatu lunga, o upo le me o le emaili. E tali mai ai, ina o sa ili atu le media, le la vatu lunga. Mai le se lau, se fulu fitu afe, lua se lau, lua se fulu ma le lima, tangata e tatau o na balota I le lola balota Samoa. E nga o le fa se fulu pasengi, o le tauto atoa lea, le fako a mai au ngale skala. Mana tua mai foi. O le nga makua I koe ka ape le lola I koe kilingi fasalo a koa wa fisili lea. Almost 40,000 have been registered on the new electorate roll. And this job is to finish in September this year, as stated by the new law and bill. Lono winga vui, ele already le official lea. O le upu mongi ma le upu kaukingo. Ele o ka penga, pe a oso whaafua se I se whainga paloka. Le anga mai le se lau mo ngā kupu afe, ngā le wha se furu pasenge. Ia ka ngaka ia ua mahea o ngā ka penga, I le koe kiri nginga a koa le lola kalu mai ngā pasia mai le pan mene. O la ofisili la, wala nei moni lau sau noanga, ai pe ingo ufa yaku, ngā osu esu ea atoa le vaenga lea. O le lai pe ea tangia mai. Ele o ka oko I lango kongu le sau ngā la fionga komsinga o whainga palota. Asiata e contradict la le lipoki al observer. Yes. Malinga nalu. Mano release le Yeah. Awa e pe ando vatu e contradict. O lo na winga. Wa sau noa le fionga I le komsina. Ua o le ala le kaimi pe o pai election ia po le snap election. They are ready at any time. La la me throw up ya la ko. Ale wa mai lenga ole mele ole li poki. It was a report like what li poki mai.
ua contradict la male a fo male release le wa mai sawa mai le fionga le komsina o fai nga palota longo mingala it's either le malama ia le fai li poki le observer ile ngangua ai fo ia le fionga hatu ia velo po le malama o le fai li poti ile fa sa monga ale fionga hatu ia velo Wale pumonia. Na matou tipei Malaysia vai nga ananafi matalatu ananafi. Malaysia vai e mafai nga fai. Faku nga le fast food pasenge me la we. Mai fai fa ko fa nga lo la kwai. Faku for God's sake wa uma nga fa le a nga la lo kula ko. Yes. O mo fa nga kula a fo le mel nga. E fa fela nga wa kire nga ka nga so kula fo nga se me ka ko le la fai ni. Faku a fai ua whaale au ngā inga. That means ua whaale au ngā inga. Ele mwhai o koe wha au ngā inga i se whai ngā pāloka. Lola kuai, ngā le ua kiringi ni mea. Faku o whela aku ki o mai mana ngā wha amkala ngā. Ya, ngā vai fwoi mai. Se o eze ui, wow, o ke le whai aku o ngoso u wha fia poko. Pat ka ko o i wha upunga lai mangingoa. Ua umau ngā pāloka i aile pāle menge, ua whaale au ngā inga loa. Lola kuai ia. Ai ole a nga ilo por kai mi foi le ole time frame foi le nga sa ngoa e ile fionga ile kom singa foi nga paloka ole time frame male on e o aku ya se tema u ready u mar se la fix ku wa fele le nga fa lo se le na tonu la va vui o le nganga le na pe no foi atu e ta u foi le information le nei e fa ngo fo fi mali e ai finga nga lo ko kele le fa pe la ko va ve o se finga palo te lo no winga se ilonga o se va venga le me kupu overnight. Ona tatou whaalongo tu la ia ua toe whaapea mai. Tu lou le official whainga palota. Le ua ready loa ua se lau pasenge. Mana tua mai. O le manino lava. E o tu ia se tema manga kua. Nga o nga se kema o ke topa whakaapel parmengi. Uma. Lono winga la. O se mawhauwhaunga lava ia se me ta o se snap elections. Po o se pai elections. Or whatever sort of elections. Ua no can. O i foi la lea lo ilo mafufaulo o fionga vui. E le iloa po options uma ia le sa discuss. Le nga sa ungoi kuila epa. Ua uma na la tau fono ai mafia me. O options uma lava nei. Lono winga na tala noa. A kako kifa ile election. Ele i ready kako lola lai malepe. Kulo fa fonga le kungu. A kako kifa i fea. Nga o mea poloka mea ia. Kako waku o kapungi mai o. Tata woifo i tapuni mai i. Lono winga. Na baua le saving card le yeipo le lifeline le yeipo le life support le se fele mea lea. O le mea rolenga action na ngafi e le fionga le fong vitalai. Whaatanga atu pea o tautu o ono tau te nofo mai ai tutonu i. Whaakanga aku pea. Awalanga, ai tango tu whare mawhau yalo le tu la fono. Ele ai lava wau ke la longa o le mawhau ngalenga iai i kua o paka kua o le fongo le nga whai. Ka tui la epa mawhia me. Anga ready le lola paloka. O ka kou ua koe aver whau kuanga le pale mia. Ele hao le malo. Back to the... E sa oilea ka foi lele. Ka kou koe back to the future. O ka kou. O le anta tau toe foi. E koe pingi mai le kako koe o e koe whaile election. Peitai, o vaenga maia, who knows i ka ngaka nga auai. Il fongo lea. Tau te leiloa na oni matematenga wai pe ngal pawar mea mauki ngoanga au kuila e pamawhia me. A la pe i batangia mai sa fono le official leo. So who knows, o lalo le matanga ruenga o leo. Ma le minister o leo. O lo ta oto e fo le minister o whainga palota. E leiloa kasiang ka ngaka nga auai. I'm just saying. Leilo la pena whaali ali ya options nei. Ele ai ma se mea kau ke fo i se whainga paloka langa o le ka aper ka kulola. Ai a whapea fo i la o le a tatu a watu nei la ma action no le fonga whekalai le kulinga, le vacancy o tauno foa. Ele ma whaianga o se pai election. Leanga ele i ready lava le lola. Lo no winga. It's blocked. Every option is blocked. Ele i ready le a fo le lola paloka. In fact,
o le vaenga la malea a le kuangai nga la ko vai mai le kai nga ready kasian kala kalian ka manoa. Yeah, it will be ready. Ka sa o mai mal kai me ready ai. Se a ia anga komisinga nga sai ai. Se anga komisinga nga sai ai e a vo e ka vale ai la nga ia nga pa ka vale polo a ka manoa le. Yes. He knows his rights. He knows his rights. Mai le puli ngai sei si ia le fionga ia kuia filolo. Kan sawa. Ia po le fionga fo ia ko le fo. Le puli ngai sei si. Le vang kau kua ngai kamali I le ku mai you know fafkaya o ko finga ole koia. E po a ko nga manusi anga ia lua ko nga paulo le ko nga be olo ia ko nga ka fa pe ola fi fai me le fai me sa o ko na ko ngi ma nga fa ma ba nga fa u malong kai mi muka long kai mi ko ngi sa mo fa o wi nga se u malong kai ele ka ba ia le fia ka ele fia nga lu ngi me vo le e a voi e kongi mai le makau e fa pe ai kasi le huka e kunga e se furu hukla e kongo le makau le kasi le ngalia ai pe o le na e sa no tonu ai asia ka ia ole le maka pulanga nga fia ele se kala e bangai le sa lo ke ai la e la ko fa no ai ole bela sidi nga fa vale balea nga fila fa longo ia tinga ngalo o avo yo o suyo o le kua ngai o le fa pe mai e ka kaula o nga fa sa ia ba nga nga ko ka ngo fu ai pu fa yo le malo sa moa ma le mai se o la ele skala I fa fo sa ele skala wala ka nga fa ma ko kengi na ma ko sa fa ko sa ele skala I fa fo ele skala I fa ai le ma fai ai e a fo ye e New Zealand o nga ka o fia le malo si anga o le mamao le me alu iai ia le operating o le mengers o le live streaming yeah. It's a global service ai fai mai ia ka nga fa sa o ka nga ese fu nga fa sa io nga you know it's either they stupid or they fools you know ese la mangingo ai se mele fia il fai le malo sa mo I fa sa la longa quale sia ka kala nga mai kala o wa foi la le skala I Australia la le kio wole pa pe la le vinga la kai ka fa kala fai le fia le malo sa mo I fa sa la longa o le kio kam fa nga wole ku o le fisili o fea ko ke o mai e mal fa kala nga ele ai se right o le kio kamali I fai la unga mai se o kam fa nga o sa mo pe le skala I le vangi mongimo. They have every right because they are Samoans. Longa lua I le be inga ia mangingo mabala malama ia la ko ia. So le fai ko ke le fia e ko ke o ke complain nga I le Facebook ma le YouTube you silly ko. Ele kala ngoa ele me le o ia le malama ke pe fai mai e ia o ko fai longa ko kikeli ko masters ma uma me nga ia ke o ko e nga kalo si le pia le ia lo master e nga kalo si le pia le lo PhD ai le o lo si le pia I me o la ia le lo ma si le pia ka fa nga o le ko e ba le me le la ko wo nge ma nga e fai e ma kwa kapu ma la ala le lo o le fai ko fia ia o sa o le Facebook o le rio asia kale e nga fai kala ia ko tilange po lane a mo fisi le Facebook ia au mai langi fa maunga o le ku nga o uia ma le ku langa pe o ngai ba ku nga ba pe so e o kwa ka ai le peles ke America li fo mo ele mo dia ska ale o mai ka mai mai ke le winga le so le se awale o lo al pale ponga nga pele o foringa o ko master o le no e mai le se si o ko foi o ka fia ia les me au mai a ko kilo kama mafa o menge o pasa longa ye Ellen Jones o le vaenga le o ai camp o malako uma you know e ko pul ka wai oi I foi I ame I alapi
e kala ngo ia o nga la nga ole afianga o la langi no afia Ola o me ia fesili. kala ngo ia Ola ia fesili. ia mangi ko mala mo ia sa ngo Ola fesili lai mana ia lai mana ia lau sau no ngau te mana to tulu ia tu mar fesili le fa po poi lau sau no. O lau te fia fesili atu la i si fai pule le mana i fai pule ia mana na o ale le skala se media sa mo or ko kala ngo. Ai se anga le o i fo ia kukudi e se media ia ngo ku ngai le i le fono tele le na fai. Ai se ana na le o i fo ile o di ia e fa sa John Campbell le mele ngala ko John Campbell kalo uma makaore o le su ngami makupe o la kapi. Ai se ana le o i fo ile o di ia le kapisa mai ngai e matua su le radio the TV and said ina ua fa kaulo ko John Campbell le ai kupe o kai fongo male masa io le la kapisa mo. Ai se ana le o i fo ia fa se su ina ua fa wa vaku kala ngoa ku ka maloa ele misuse o kupe mafandole o le tsunami. Ola ofisiri nga isi fai pule lea ngalanga ngana maka upule. Lela auso mai e tine ia tatou ai a tatau o tatou o si kisengi Samoa. Whanga ngau i Samoa, kauku aku i Samoa, lafo aku kupe i Samoa, o mai a isi mai masu e kupe mai angalelei aku iai. Ai oso mana o e tau fiofia, lona lua o le si vaenga o te whafisiri tuai. Vui, ai se ala o mai ele wari e lunga o kako media. Ai se anga o nga fia whaala wiloa o ngi mea. Ka momo e mai. Fia moa ngi mako wa vangoa kau ke whaakarango ai. Ai sa te taula na sau ngole ia whaipule lea kuloa nga ia fio anga ia pia i vaiala ma mota. Ai se ana le ana leina le whaisanga kala. Ka kaunga fau se kula fongo, fa sa ai ka ko whaipule nga koe oe kalangoa, ma fia mo miang ka ko whaala wiloa, ka ko wolo i lunga i ngai ka ngaka i e kele la ko viewers. Ai se me le tala noa i whapena, a le la tau au na tusi mai, ma tau ma whai e tine ia, lea ia te tau e tusa o lotu, e whaasoa i isu lai tono Samoa. ia tal fengo fia ia tal la officially only when it suits and benefit them. That's it. Simple. Ia malama, what does global media means? Global media means they can talk and they can shoot anywhere around the globe. And if you don't know that, then you will have to do a thorough investigation because the global media, they control my kamale lunga. Mai lunga lo la ko malu sianga. Longa winga. E ka milo lalang. Ai maka ia sa keli ke kele ali lunga lalang. Yo, e ka milo ba ai maka ia ka manga pick up manga yo inga. So, siaka. Ma wo ka ku ka kalango ia. Pal me si ka ko lo wali ali melo la ko fu fa pa vale. Kalango ka ile me la ia lunga o inga. Wal kalango ile me le o ia lunga o inga. Maanga makafa yo e makakua le makua pe makamaka ngi wa fifike makamaka meu pi inga lenga ka ngoi ka ma voi le wai voi ho wa KO ka ma le KO Owen ka ngo kasti po voi le lau ka ma ko ami voi le lau po wai foi Steve Austin ka aku ai ku la Steve Austin ai pai le mai ko le mai ano ia le mo fo sasai maka pasasai la this is what happened for all those people who spoke at something that they don't have an understanding about because it will bounce back and hit you ile la ka wa sorry ka ngol me le ya wor ka ngol me le man mala mai ini va pe a kaloia mas ka le ka poko ai me ka media ini vai a se a foi ese fo mai yo ngala ku fu engineer ka vale e va pe ngalo langa ele va pe a fai pulelo yang pelo le o ko master of the world good luck alo five day lo viunga vui de ni vui vanga o le fiaf la ja ve mai ia walanga o le upumoni o kua uma o paka kua o ngai meu kula i mai vui. E te ioe ia o te ioe foi. Se pe e vave mai are koe o e whaliwhinga paloka.
pe ia o ie ko i loa i le auro le afi o le aso fina ngalo i tu atu o nei mea uma fa mata ato e o nei loa lai fai mai le fai ngā palo ta tele po le alavar ka unga pe snap election pe la tu mai luma le palo ka kele e vave fai ono se tūlanga wai ai o le aso fina ngalo e to e fa mawina no mero tangata i to tonu le nei taimi pe o le a eva ai le te leo se swinga o le ai ai aso fina ngalo asiata ana fa pe wa ready ka malo ai pu le va henga ngi malanga makanga lua si ho ya sia se pe ako e ale masinga o faia o nga wa le fa pe o kanga ka umba la o le ai umba kanga ka sa o mo ris fa palo ka lenga mo sa fight trainings me umala va pena. That's the process of this thing. Ang fa pela o le wa lava ale la fa ka ko fa palo o le kali o lo fisiria sia o le kele yo makafou o le au mai ka ko vai e pai na la o le kele ka ulo le kala le si e sa foi for kala ngai ka ulo le kala le si senga sango fo malo ke ya o le ke foi la e ala fa nga o senga maka e ka mai kele senga maka ya lo kinga maka ya pia e mai se la o lo e go for senga foi me ai ka mai ya sabali sa ulo senga vole ko aku ya me ai kas kama ya wa sai ngamak me ai kas kenge ya me ai kas kama o me ai kas o ese makalelo le ya papenga pela ko nga me ya ka ko o le ko wa ko uma maka o le ka ko ai e te sila e vui la avion se o kari kongwanga o me ia ua tatou le lavavā faamasingoga tolo apili o le upumogi ua kako le lavavā iai mea kolo apili kongi kupe awalanga e aro i matupe ar malo faasala wana o le fafao ngei mau ae amoa ele atunu u tupe au fai safanga o le winga la le tate fai atu ai o i fo i o te i o e ai malo fina ngalo vui o ke whafkai la i le fionga i atu e whelolo komisina o whinga balota whawhetai e le o filo ngia e le o luu la wina pe tope la wina lana whaato whala inga stay ya oe la wa fionga i le mea ua whai aku ia whelolo kala fo i leli o le mea ua tūsia a ua lavanga i kou luu lau mai ongoro kou whaale maukongu mare mumusu o isi o ese makofi mare mumusu o isi e wha mawai mai mare kofinga ko sa lela e sau a mai lau problem to become my problem e sa o yanga i ngai mea vui wa e soisoi pe e tau sa o le mea leu te tau vatua e sa o lea e lau sau noanga asia tau o le avoi o ele ula se sia tu ia fololo o masani o share foi mama tala nom and I said to myself afe kai ile kula i mai fenga malofo ai kula i mai maskanga ka e o il fenga malofo e no kana he will not take nonsense. He will serve the people of Samoa and the government of Samoa to the best of his ability, truthfully, and not with any sort tanga or whatever. The bottom line to all these, e laku ava pe marka maloa wa umanga u faiaku fa ko a ready me uma ia setema o setema yo ai le fa ke kala mai o le wa le vai le la ko me ku kala ngomai me ia o le ko wa ko malisi o kai misa ka nga fa o nga inga ia o ia setema o ke ba o ke faiaku e fa ko a ready au keto a fa popo o kai mia mai kulale ko ke mai fa la ve me ka o longa winga e o koso ka komenti a ina va lo ia o fetau ia datele tau fa ia nobody is going to do he said what he said and nobody is going to manipulate his decision
ia wa te fai atu o I foi tate lo ai fa fitai e ui le tele o nei vaenga tate vai atu pe fa wa sa we mar prokiki elea ma fa fai kon fiki ai e ia le tangata sa o e vatu ele atu ai tu matangi olo e la vea la le winga o la utala la nga o le wa isa uno nei ma vavala mai tau tau le leia ele o Manuel Luele to fa le fina ngalo le komisino finga balota awa o le uko e fo ingai ma fo fonga I le komisinga kuai kulo le winga o la tatala I le tele fo I o le pionga ma le ma paku paku na uia mai fo ile na Demi now ana fa apea nei e tula I le vaenga nei au te lo o le tama o le vaenga tuai I au te lo ta do ta o mai already a le la ka ko ko fo I ka ke palo kai lo la kuai e fo ile le ono fa nga lava lava no le ia e manipulate ile tulanga o le fa ngol paro ta la ofisili le o tu situ sa tu lava le nga o lea o mauti noa lo tape nai mole fainga palo ta tele le tunu ile tau sang fo o la ofisili la e la ofionga a vuile nei foi vai ngole ole a fia firu ta ole fa mata fo ile ana fa pea wa ole maka upule sa o kapisa ko I lava ile amatanga lo latau sanga ona ole tulanga ile musuai ole ka I kai mi ngai po le pale mia esa ile le ami tonu ole hit and run ele o faia se fai unga e fa malolo ile mingi ska leo mai le matanga ruenga leo fa malolo le tu mau ona o so tanga o le la tau te tapisa uma e ke le ngase le kupu makanga ruenga leo a ola ofisili la wana ye male fa polenga a o il fainga palo te tele o le tu mau tu tonu tanga tai ala tau te puipui le lola paloka o le unga o pusa paloka o paloka kangaka o le komisinga o leo malanga makanga ruenga a o le la wa sui tu langa wa sui le komisina o fainga palota e ui o lo o ilalo o le taita inga le minista o leo la fisiri tu sa e se vaenga kau ke ongo popole ai mai asar fai vai le asar masalo ai e ono ye se vaenga e mafaiona tatu fa pea e pole ai lava ile ngai fainga palo ka kele ona o lima ma faufaunga ma tau pule nga tangata e ono sui ai le fa maungi o fainga palo ka kele malo asiata ilau malo tel tonunga totas e tu mau pea lo io ina o fai uma fai al komsina o fai nga balota ai a fai si la fia le komsina o fai nga balota e ono a tolo ia lana fatinonga malana matanga luenga ona ole puipuinga I know for a fact he will act on that. Pena vai tu ele tele se tem no mat tela no ai but we share for que fa vai fa kalo fa mai kalie ba kala e stay me te au fa talo fa mai seli. That to me it's a sign of a person who wants to rub shoulders with matanga tolo na tuno. A faye ele te tau na tu a faye ye se masalo salonga o tatu tuno. Pe o le tuangai po ai lava. Of course, e ai lava le ava no ai ave ina la tu tal sanga. E la tu te fautu e nai, ia po le malo fo e fautu e nai le fionga commission. Because the bottom line is the commissioner o le pule o le fainga palok. A faila ile judgment ma le sila le fionga commission o fainga palota e ono sao ia fautuanga matu walalo e o kikar kongu o le kamaloa e le manga o anke faia se mea ai fa le kongu ai ko ua ile kongu o kar kongu
Abe aka e fa kwa kula ku ala mele o mai ngi observers from the United Nations. Le wole bose lilo le maka upul ngi ka ko. Ua makua mala malama ma ua makua unga I mai kalinga o le malo au fakasi ua unga I mai sila ale vaenga o afo I o kungu o kaupulenga pel kangia. Wow. O le kalalai e ongo kaingo fianga e afa pe ioina ma le comfortable le fionga le komsina o whainga palota ne I ta uvalea ina ia malana matanga luenga ona oni winga tula mai whapea e le fionga lavala le komsina o whainga palota to his own jurisdictions malana ia lava sila tutoa without any doubt o ia la pele decision ai ta ua tele vai nga pe ona e fafsili mai asia langa o mea la vai tutupu mai sa tutupu ai o tenton ele kai nga mama e sila le kom singa fou foi nga palo ele vai asila fia lava e tu ia felolo o polenga ngei ele mga ol kamalo I lo ule tenton no stanga telele ele mga ai mesela what me for young assistants ole makua maka alia ngaka they are young televo ke va ko ole ele ngata le na ole me silin tawe ta pa ole official ole lau fonga fia ole top tier ole vai ngofinga balot o amala nai kamam nai tene o nai tina o ye ke la ku ngai la ku la ka ma fo po sa on mele ke la ku fa ya ke la ku tali maya ile tali sele sal fo ye mo mau ye ni sil tatu malanga mai fa fo lena o mai sa ili atu o la tu fa monga mai ya la tu pe pamatai mala ba nga tu fe do la tu tentonu mai yo ma men la fa mtalanga le o abatu ile friendly ole mtanga luenga male officiale ele nga fa lo aset mo ko me sam malo fa jai o jai lola o le fato tuanga o nga luenga le fionga le komsino fa nga balota ele ole popole nga le ai pe no te faiatu ia lono winga ole e a ngalta fa so o jai lola fa fo mai ma wala no le fionga le komsino fa nga balota ia walanga o vaenga umane adato va ia tu le mautonu male masalomia male le fa ku kuinga tu lo le metanga ruenga wale fa ia ile au telenga le metanga ruenga o leo ai na onisi amata mai lava il komisina mai lanto o le tu wa ia ile tele o mau mori mau me ia o nala le e tau wala va atuai awalanga e o le tele lava o le puipuinga o pusa paruka mare fisika ingo pusa paruka mai lea fare paloka I lea fare palota e fai uma lava e malu le malo ma nisi o sui ole official finga palota o inala ia e ono fa o nga mai ai me kokia ai fa fetai ia ole ua totonu le tangata e fai mea sa o ma e foi le totonu nga voi ua matua lava matotoe to atunga ma le kele o le mangaku ma le oi o le aku ukalu mai foi le sa tu la email official finga palota mua e fai maoso e taoso ai le tapenanga ia ale fionga I komsino ye nei finga palota mo le fisosoani le finga o le fa maoni ia I tono le tatu tino o le sa fa fasili ni si o tu sitala o le so e ana nafi po tala tu ana nafi le sa fa fasili ai ia ni si o tu sitala I fafo mai o le pale mene le fionga komsina fisilingi ai o lena sau noa ia le sunga le lau le mali jori tai fo i le fatu tu le tu sa mo tasi lana press conference mai sau ngoai tasi va enga le o lusi le fatu tuanga I palmia e fai matai ona o le afisio isi cases ai fa ko ngai o le wingo le tala wa levan avele la dangi ma le fare tu o vaili ongo kua inga kula epa
sa fai lunga o ni upenga o whamatalanga. O la auli ma vaile na maliwaili tamale o tu au. Wa levanga whao o l'officio leo. Ai, o mai le so, le se me ua whaia iai. Le la sa fisiringia si tasi o tustala ila so na nafi peona ila jali tau tasi sila ma iai lunga. Le kome sina, ia sau no ma, whafunga mai. Ole on mafuanga kango ia. Ia gam kile la umar. Ia ai le se kulanga sa kau fai. So kula funga la me fa ku. Ele mawala ni se la toden tawai ma. Le ila ku kun kanga bu. Lau fiang kam sina. Ang filang fan mako interview malaw di malifast. Olai fai mai la uli po feo fai lang kangi ma le ko ro va eli e se kangi pele ai e sa olai le kangi o fa ma nga le kangi on kanga won al kengi olai lo ia lang ka mo kangi fa wala o mo fam kalanga fa pun ai le fa pese ro le a fiesi ai e lo le upu ia le fa ki o re mea e so kula fo fam kalanga ia fa ki o ngal pau mo yang ngal kenga mo dia oleh deformation. Nah, dia malah harassment using electronic means. So kulang-kulang lah itu orang lain ya lain lo ya fakasilah ngayon ya mai itu mesti dalam mungkin ngal lo fakas. Dia lah lo fail ko video kemu. Le tulang fail la fai mai ko kele interview nga sa min kan mo. Ngal pawala la interview sa amle sa ngole ole media dia. Dale le sa no ngala ufiong o per me ngale ngor ko au le ku o le aba ku o le o mol maunga sam la sa no ngala ufiong en fang ma ko fa pe ku le sa fam talang ngale kemi e ma fa ke le o ngam ka pu lo ka kia ku lu mo fam sinu o inga la i lo tu lang ngale ai pangol ko le fam talang fang fa pe ile fa ma ngia ku inga ya fa ya ta je yele va nga muli le va nga le ya zem ma le denial ole le me komisina ai sa ole ngia mai tanga ta publicly fa pe pa fa daily radio I must say fa daily fa o mato fa ngai na le footage le mai le fa tal noanga ale fionga le mai ava mai na ale radio Samoa credits for ilam fa tai tu ai ono te mana o to mai le ano liu o tali el komisina wala le pe fa fo se ia le mo fa fo le media au ta pe mai ia le fono le son na fim fa ta pe na inicio fa lo longa muli ane a o le la o le me mangingo la ma le me da ua Samoa o lai wonga ioe o la wai le vanga mafanga yo mana tua mai tau sanga yo na tua le na ave ile le na vi foi le la to tali foi le luas furu tasi e perusu varu aso e vakunga ilo a le o instead to lusu mar tasi perusu mar varu aso a le o over mali o over mar kausanga sa vali le lua tau sanga a le nei lava tali mai le nei ko mesina ma fai mai la o fionga vui o le ilo ole umile ilo ingi me fa pengi ai a fai o lai sila singi ka mai wai pe tala no mai ma sau no mai nga o se meta o se defamation ma se harassment ai kausanga ilo ai ala so fina nga lo le to inga anga fa pe o la o fionga le wa e mingi ska o le ai kali fa pe se sau ko mesinga ise maka upu woko jiki lua kausanga ofisiringia kangaka ai sau ko inga kali fa pengei a mata upu o vesi solo ile ku ola so vina ngalo fa mingiska ie to inga sau no ole alu akua ile mingiska kangaka lai ele ia lu ko mo pa ile ia ono le fisilia ia tau na tali a ole ia ile minista lo na Malaysia nga samanai la komisina ma ave ia se fa matalanga ole a kongo al sa ol kongo alwenga fa masingo pe ole suwe pa tipilo nei matato mai tawatu ia ile sa ngale fionga le komisina ia ola u fa pe mai ia ole ala ole fisiri ke ole ale umi e fa ye me yo suswe
ole in fact ole ua au mai uma pe a fai la ua pinpoint uma ko le ba nga le ia ulanga pe o ole si va nga asia ka le ua au mai ole uva pe mai la lau ke nga lulue ma leo ngi Australia e po ngi la Australia soli ele ia me se kai mi ufa pe mai wa va kungi leo mai Australia ma ko so swang ile officer leo fa ia ngi su ela ngi su eka paule me le mala mai ia vui o leo Australia o lo ko ngol ka ko nga ko fa ia onga a leo ile me mai sei o ke leo masingi le wa ole modern technology le wa nga o me nga wa ko. And these police officers from Australia, they will never, over my dead body, they will never do such a thing if I pay a kwai kom singa leo Samoa. E mo ke manga ko involve mai faingo susu engale. Because leo le jurisdiction le o le tuinato la do ile tunu. Ele malo Australia. E pena vai. Lenga pepese le tunu ai me se foi o le fina ngalo sa mana ai ia nisi o kapineta male parliament ina ia ona au mai ni leo mai fafo e fai ana suel au le ala fai pa nei ele au mai ngi leo ala la o mau ni interview le anga o leo Australia se va bon ko au kuska se ko fasile ko ai le fiogar ko singa pe o le ase kai minga fa ala wi lo ai e la ko male minska o leo como Samoa leo nga waku fa pikoa lava leo su el malo ka fa pikoa lava e nga lulu el case le a fai ai su aku ai le fa maongi le no ka longa charge le kum singo leo leo mai New Zealand vuile na ta uela na saunga New Zealand no winga o tau lola on charge ile providinga only false information. E ave ile tunu o Samoa. E bela ova. O kele mala mai esa ka penga ko fa fonga e wa yese release ale mkanga luenga ma leo a me se foi ole mings ka leo po le fionga ka mai kai palmia po ole lo ya sini fo e fa pe mai ai. Ole ko ai ka ngu Samoa ilo fungu o Samoa. Ia leo nga o mai fa ko onga o ka sanga Samoa. Ia ile malongi sila en kuinga bangi leo la ko so swangi ile fucking all le afo ia le mka upurni o so enga o kamale o Samuelu male hit and run ia kai le pengo ko fa fonga ia o le la o ke ia fa kai ala ile fionga komsi o le o fa ali mai asam o le ko ai ka ngu ile fongo sa bo ia leo bangi usi nga abaku fa nga ba fa punga le nga va ku fa nga ela ku ke fa yesu nga e tala isu e masingi ne o lo so ka ye sa ke li ke me pega nga fa lo no ya ku toi manelo tu so o i ko tu inga aro fanga ngi esa o isu ko i fa isu nga kari a kasi al fesiri pero barka mi ki fa bailan ko inga san kau fa ofu fa le mai lau pelo tau fa ofu fa le mai lau pelo o le fa sau lau pelo o le enana over yet ele tau su eni fa monia na mislead and false providing false information. It's already proven kusa ora kai mia nga umai lo langa sa ngonga lea ai ko e prove ya ina le matua fa ole ye tu inga fa matalanga fa ile tu. Ola le me kuso le la ke ifuanga I pala langi le Samoa. Eni la ke ko inga me foi le wa ke I pala langi le koso fa fu se me ko sa ko pe ori tangata foi le na lo tu e la tu foi le receiver ai la tu fa pe o le ulu receiver e te tau ona lu o masau pa anga tamai tai kuso la fa kusa ngani media na ela tu ele e te la tu te siva e te la tu la fono te na isa pa anga
wa ke ia la si fa finge vo ile le ula au ka for fa ka pasi la ka di pasi ero le fali wa te ia lo ma wa ile lima sau ka ho si fa au ru ku wa mantua ia wa ke ia ile lakia ku i fu maronga ingoa ai toi foi mai la tala ia ta la le maenga le vui wala nga ole fa toi ele pisa ai o mai fai mai tala ole lu mo tangata ai toi foi mai la tala ile mele na sau no ai fa mai e sa o la ia ile o la nga ke yo inga wale vala nga ia ile complain ele jeta le te foi tu la tala wa lucky pom dinga ele o pal mia kule wa kangi amal kel fongi tau Oe mal kala lenga fai o le uma kwa I yoki a ko ele meka. O le lau te ata. Fa mai le sau noa ngal komisina. E sa o lai ai le kangi. A o kai miningi. O lai au ide le lenga ma vai lenga. Lenga fa mai lenga o lai tisi la duele o ele o yese me o tupu. O tala I lunga social media o le lau ke faiak mo lia la audi o kala I lunga social media po fasala launga ai oso kuila e pa faianga fasala launga ai saur kadir komisinga lena ile o afia isesi la o fionga vui o mafuanga ufaia tu ile tausanga fou mar palo talanga le fa fonga belo tu malo e fa ta la fonga ai ore upumoni wale o to yese si o se feso na sa o tonga I fainga it's so true e fainga fosi fa malo si mapulenga sawa le fainga yer komisinga malanga vainga o upumongi nga mar upka kingo o lai fa fonga mai li tu malo o sa fa sa le anga lima e au fiai lano po a masanga manisio onu te umisi ja e tau te tali e ai le loa po o tama fanau le la kaloka e au ngo ma se mafuanga a maka ku ar masinga fou ma fa solo aku ma lo e markau sanga fou le la tau te tali e a o te tonu atu le loto e sele ko inga ka le la kau fa ku mai e makanga ruenga o leo e fa nga le maro si anga ma le power ia o le te pena le whainga palota e le toi nama le laina o te langona fo o lo loto ia i o le matanga ruenga lea pe a fai e o nga tasi le futia ma le umeli ka o ia la i la utala ma la ofisiri tusa walanga o tatou a fai vaia e ka kou ki fesiri le mea ua kupu o le mea sa kupu ma le mea le I kupu a e manuia mai ma tasi se whaafitinga o a leanga wha manuia fai ko finga le pale mia fou po le pale mia kuai po le pale mia ai mawai le avano fa minister o la wofionga vui o le la ave o ile leo na e anu I e kilingi le official leo o le ale me mo ke faia o le a se nga luenga mo e te afio atu fai loi le makanga luenga lea fa mo mo vui le mo e vai fisiri vai nga ke se asia ia ai pe no foi atu la nga wan tali le fisiri le vai ka po ala fai lo vai e se pouco avango I kongol makanga lu o se pouco avango I kongol makanga lu o lo ofisa nga I kongol makanga lu o ki mga usu mai amo fakalo fai au como so vale ko ofisa kai ni uma ya nga o ko simpia o makua I luma ka ko makanga lu nga bele I'm sure po ai lava ya go te tonu ho I tele lava ila to o yai le nga va a pe no fa to tanga luenga leo ele ga le nga va ai alu yai ai o le kanga kai ko le loko o inga le ale na pe no va ya ye wa a faita wa nei ya no nei mai vai ya e ga jala ka la va yai I stand for justice and I don't stand for corruption. So if you think you are corrupt, might as well reveal it now.
reveal it now. My door is open to anybody. Because I'm giving you 100 days. 100 days. Inga ia mau kingoa. Oi umalama ele o sawa vali e kusai o kiuke malakau konga. Ia sawa e musu mai. Wa mga ke fa mavai. Onga o e ke corrupt. Na ko pala o champi le mo ko ai. Ai. Nei se mo lianga fai ya ke. But if you want to stand with what I believe in, so le o longa vinga. O ke kalkonga se o le kele ia o kupulanga ai mai so kamali o le ku o lo le fia i le melinga i o lo ka vale inga ai le makanga luenga. Ai ua whainga ka o ia lako. They are so scared to speak out. Ole, ai ngala. Ole me mo moa, fai pe fai fa fia kui. Ini ke pe ngala kesi ai ofie. Ai o ki fa fia fa kasi makako. Ya. Ol kulanga ngai. Al kala mo moa nga. Yo ko law policies, so policies ngai. I stand for justice. I hate corruption. I stand to serve, but not to be served. And that's what we are going to do. Ko kula vongo ya ko he lawa so la ku aku ai alu wa fa longo ko la mau o ya se vel mai fa pe mai. Honorable, I wish to resign because I am involved in this. Yang over ko le ya lo ave ya the reform malu in the paile ya mai le lo kusi ka kingo mai ai ia mesa fa umanga kusi le lalo me sa fa me se sa fa ya mai lo le fa mau kawa ngo fa le ya anu lo cosa que pula fa le do ai you have to be tough in your decision making. O ala e wal kom singa, you know. Ele ai sei ele e kufa mau. If you want to clean up, put a new reform into the force. We want a force e malu ai le ku ako. Ai lo le malu ngia ka wo ngia ka ainga ngia ka paanga me ba penga. Ya ai Kosovo ka le ku. Our duty, ma ko fa manga ku ye ki ke le le. Is to protect life, is to protect the law, people, and property. Malo fa tai. Ia ka fa no che kai le pe o ka ka ku nga visiti ngai fa pe ka so lo pa kur ki ni vai ia la ngai ka ka le ku lo visiti. Pe a fa pe se finangalo le whoever is going to be the prime minister at the time, you know. Fa ina ko finga la pe ngai ia. But I will still, I will never change. I will never change. I will speak out as a member of FAST, as a member of Parliament, and as a member of the ruling party. I will speak out that we law. Yeah, fale kongo hoi ye olo pulai mai ye kongo mai fai. E la ku kele mo la wa ko ya o ko fu e kanga ai le fai le ka ku mo la nga le tu ele fai ngi me o le alu fai pule e milion ngai ska ka se ele fai pule ke milion ngai ai fi milion ngai le fai sau fai sau fa pisinisi mo va ngo pa pengai e ke pule a o pola ko nga lo wai mal fai ngai fai ai ngai ke le ai va ven kele ngai ku pa ma milion ngai a se u pu va pe ke fa mo o lo kofi man kofinga ko pia ke o mengel por kiki e ke milion ngai sorry and you're in the wrong game e nga fa lo ba ku fa po me sam malo fa tai langa e sa ofisingia ia le ngo matua ia ali le o fa ilo atu sa ofisingia fisiri la vale tasi e fa tai wa la le ya tatia ia wa langa o tatou tu lo le sistemi ya
o ka ngaka ia maonga mafaufaunga le ma me pe na fita dia ia fai tala a ole fisilia fa media pe ana te fai atu e fisili le kuanga e fisili le so e fisili le lumanga e fisili fofuanga walanga o le upumoni ma le uputautino ana le ai le fa prokiki palpala ale tai o le HRPP sa ia pa inga na tene e fa pene o le te sa fa i tonu tūlanga fo i upu whai o malo. Ia, e le fo i le whafonga mai le tunu u tūlanga o lau whinau ma lau tui. Ia, i le tūlanga o le whainga malo o tuana ia tua le se whātua tuaina. Koe fo i mai la utala. Sa ma olewa no te visiringi ai, ia le ingoa matua ia ale, i lau lunga brukalame, ai i le teimi na maa whailoa iai. Ia, i au se talia, le wa whailoa ta ufisiri sao iai. A fa pe tofi o e te alu le matanga ruenga o leo. O le ana me mo ke la kufai. O le tali na tali mai ele ngoa matu asiata wa umana ufai a fia me. A fonga mai le wa ufale waku. Wa umana mantala noa marisa fa pito. Taimi foi le na ave ese mai ele associate minister fulai. Yeah. Wa umala na faile matala fisili mai o fisili kongo ale ke fisili mai asiata sa fisili mai ai tamai tai pale mia ia tia a o ave ngai oi I makanga ruenga o leo ole ale me mo ke la fai ai fa mai le tali ale fiong ale to file ngo matua ole me mo o ke ru ku fai o ke le fialu o ke associate minister o kalile o te le fialu e fai au masi associate minister au te le fia fai mateu funga la au mo na ai a fai ole a emana au te alu mtanga ruenga o leo o ke alu o te minister o me mo la nei ole au fai mo kilia uma e se a le pulenga la ye kokong ale makanga ruenga o leo ole a fa malo lo le tu mau komsina fa malolo le tu maur sui komisina ma le au singia umalafa o le a ave pe ia yo la dopei me I ese ma le ofisa o e faingi la ko fe au o ngar fali ai o le a sui tūlanga umalafa I tangata o te tali tunuina o le a mawhai o na ngalue ina re keisle o le a au maia ma leo mai fafo se isa ili le ami o kongo re keisle o le mea mua haranga au kufaya ia fa mai fa yatu ia ai saunga lo ma le lisi associate minister o mama wa me o avenga ia ku mai o le winga le o la utala ma talie ma to inan fa mai ora o kalinga o karia o ke ave se o manga ele kuri mokua na ona fa malo lo le tu mau ai se yo fa sangangi se au mai langi le no sue ma koe ele onge kanga ka fa maongi kongon makanga ruenga se tofi se interim foi le po se temporary komisina langolango ai se yo mai se makua avela fa mua case le lenga a fai ole a le ole corruptions la ave ila fa mua paunga la unga ruenga mua pe a fai ke filfilia o ke le fem komsinga o talila na fa tu le lingom to ngale fela nai u fo mai o malon ma fa tal no wala ngala fa so fa kar ngo fo ngai ya la to le la wa fa tali ai sa unga ele ave ai o kar me winga la le te fa ya to ila utal a fa ye sila ku sa moa ile ma losi mai o le leo le ngoa makua I longa le I o inga mar fa ko inga le o le sa fai makaika I vang fa fai a o lo ve lava mpane mia o kua I o pakakua le la o tango review la ayo mai mo melingo ko fa pe yes le vanga kango asia te fai lo mer ka karangonga le la nga sa ofisiri ngi o I Brisbane o Italia le ofisiri lava le ofisiri ila o fionga vui ai fa mai le Italia le ngoma tua wa o mangonga kali I pale mia alo le whakarikari suinga o kofi ai whainga kunga. Ia ele ai ora ua ave tu to fa ia tu e ave fa associate minister ia ua mamawa le me ua yeinga ia. Le alala na o te io e na ia ule nei. Le tu ma losi le tu ele ingoa matua.
e ke e le ka inga wale ko ye se fa ko kuanga o nga ya fu mai le mele awa ana fa pelo ngo winga la afu ngo inga nga uma o fa tulo lo no winga nga uma lu fa kan ngwanga e u mai lo ku o ya ko ngo makua e uma lu fa tel no nga uma lo tua ya na ni upua tel no fo le na te fa tu fa pe e le fionga te tai por fionga par mi oh e maua umai marko akele I melea o ele la esa ufai o le mela lea ya e mama wa o e marko inga makanga ruenga lea ya na o se me matali e ale o ma ua ia walanga pi e tau matele e te tua o patatua o le mafua anga ua le tofia ia o le matanga ruenga o le lolo ufionga fui ai whawhitai o le fo ilai a whaitasi maro ufinanga lo le tūlanga le ala lena ufa afisiri e tua ila ufionga fui Malova te azeta. Ela no tala no atu ma avatu le swafao o ale. Ona o ale o se tangata finau. O ale fo yo se tangata e toa. A o ale fo. O lai tonu. O lai tonu li teimi le nei. E tulanga pe o nei. O wae ia te ulava ia o le whaingata lava ia o a fo yo meio. O a fo yo associate ministers e tūlanga pe ona iai ona koe ngā mela iai huelele a fisini mai na ai watule. Ia a ole a voi ole teimila le on filinga voi le wai. Ia se sai el bandiela tu ia ingi me va penga fa iai miska. Most ministers le sai ai sa la ko iloa la o fili la ko nga ua a mia ko sau. You know, this is what I trust you to do, and kulanga ka pe onga ai o me umala. Yeah, ele ka foi onga ka revealinga umaka aka o fanga mali ta wala na ona e ono mate ai ia le vaenga o le te momo ia ai fatali se uma fatau to taita dai na he tela tuelo la la tala unga mo ala faito no la tamtanga o inai lo ai tamata o sa te mo lutanga lo nga te masani tele le le upule a la tu se me wele le tu le va ngo se wele le e pela al mele na tu pui le marketi sa balalo sai te fai alo le upu e te toe fai lo sa upu men na u fa toe lokalo mo o te leilo la sur muli le na ai va kwa ala ya ko sa wa ya nga apa kwa ko au kola mai ku aku male loro male limba ku se a fa la ku ngal fa nga pusi alu sa o lo ai ko le tawona tau mate mateina sa fai nga fai pera pe fa la o le nganga le mai o te matua tel tonu inale le tamai a po le uso ya ale vena ya a tulanga pe nei o le tanga luenga o ele tau fa pe e ni o nga ba as long as you have great leadership in you ma le focus a por mela la elwe fa ole awala na fa tinoi but you know what we are wherever pe afa pe e manuia ai e a fea nei se tūlanga whapea. Yeah. Ona, ele se lau paseng ele kulanga e kuiai. E kuiai se lau 5% e whakingo. Ia so se ngalo. Onga ka ke ika vo lele i se mea inga ia umange le lua kolu masinga la whamaka le a se meo suia. Ele se mo suia a vai al me mo mua ka unga fai o sack o mo top tier ole kulanga nga pe o ngai ya ole vai nga foi la ya lai kwai fa king ol vai nga because you have to have all the evidence in front of you mali ke I wa velo sacking o kanga ai au mai evidence ya o ngai lo la ia ole ko a oki o leadership a leadership is smart decision and action. Malo fa tai lo fionga vui.
O le so ona nafi. Ana nafi, le sa fa tautou ai ia le president ne mo le taimi faso marfitu o Amerika ia a o le toi foi fa alua i le tutonu Donald Trump. I le sona nafi ia ono le taimi wala so fulu le a Amerika. A vai nei I forfolanga mata penanga le taitai lea mai ai le taimi na malolo ai ia matoi fata pena mai ma le taimi na ia fusu mai ai totonu o molianga I tele leana moli ai matu I whamasinonga. O ia fua matangi mai ai le mafuanga tate whai atu ai I le porokiki ma le tangata ia na folofolanga. Whailoa I le atunuu. Ona tuli matai le atunuu pe muli tai ai. Awa asirisira foi la o le mafuanga le ua fatu matuna ai le vaenga le ua iai le vaenga wha ufai. Ale whaato tue le tua sama utasi. O le alu ingo la utala. Leanga eser ka ngaka sa whaia folfolanga. Eser ka ngaka wakura I mai kai le malo. O le mea la ua tupu. Ua le mawhai o ngā koe kalangoa ka kou le mele ka ua le accountability. Awa a tato tu usao a in reality. E le o fia me kulou. Ngā folanga le mauangoangoa I o suinga. O la auli. Ai onga o le vaa whialoaloai ma le vaa kangaka ma le ava whakawhaka. Ngā mafu ai. Onga li lifa le whaafarikui o le a se ei le fionga le sa whaapito le pāle mia. Lea la ua kura I mai ai le ke le o folofolanga ma mea uma o lea la aka wau I ngā sira silaku ua le o. Mangisi o pili o ngole pasia pe o lea ai mai se ala le pili o whainga paloka ma le matulanga o whanua. O le winga la ua o whai atu ai le dala lea. Lea fo ila ato o le si whainga palota. O le foi o le ato tu ama le fua ma dala le filia li I la ufionga voi. Ma koe o faipule, ma koe o kai. E toi whaatau wa mo le tō whai tū malo e ala I folanga o le a whai. Walanga I le tu lau whatu pen o whatu. O mea ia Donald Trump. Ona o ana folanga. Le ala ua koe foi mai. Ai sira foi la. Na matua fola le ka maloa le illegal immigrant. Po le vaenga I nofo e atu whaasoli tū la fono ma nofo whaasoli tū la fono te tonu Amerika ma kua fola merga malo e le lope kupe le koe fo I maikong a le ua toe tū vai te tonu o le whaka usau Amerika ngafi o le mea muamuanga le wa umanga ukingo ngā whakauko ngafi o le kiringi muamuanga kiringi uma le averi wha muamua o le illegal immigrants ia mai la tau o lo whaia soli ngā tū la fono whapena. Ia, ma vaenga fo I le o le FBI, ma le CIA, le Defense. O lea lau te whaia tū lau e tau alunga mai so whina ngā lo vui. O lea la koe whaaliori moris whainga palota. O le whaila ato e o le fast o le HRPP. Ia po aingi si pāki fau ia ka ke wawai akunga. O leo le ato e o fo I toi whaatau a mō le tō wha ale atunu ue ala I tū malo. Whai folanga, whai angavakau, whai mangulauki. Ai kes lau a fionga vui o le ala leo te sa ili aiso whina ngalo leanga o oe. Tu lau lau a fionga. O oe o se tangata te advocate I le whainga o le mesa. You stand and will always be standing I le e whai maso o upu o le whai le wha maungi, whai mea sao o whai mea mangaia. E ala I tausisi o ala le tūla fono, tūlanga whapena. O le lai whai atu la te tala. Tātou te toi fia wa ai I se tu ai ngā vaenga leanga kura I mai ngei le pai, inga le o iai ngei. Tātou te toi fia wa ai I se isi fo I mea whape ngei. I le isi pai inga pe a whai, e toi whaatu la I lava, e le atu nuu, le whaatua tua I le atua sa mo upatasi, ma toi avatu le whaatua tuanga. Ai whaamatau le atua tupu mai fo I se isi vaenga e uma e foi o le ava whakawhaka, o le vaa whea loa loai, ma tūlanga uma. Pe o se mea ua te tau loa,
o ai lava ka la alifo alanga o ia fo nga la fai mate tai sei vai ele atu no ul fati no ino swinga so fil ngalo malo ka te aseta I think ole mela vale sa tu lai mai pe ho no u tela no so o lava i vaenga nei ma ele fono foi sa fai o la u pula vale na fai na o no fo ma fa tu sa pe te mi foi na wina i ele tua ia na tangata mataitai au e o e wha umatia meleka ai o le toe wha toe ina ia le ana o a ma poponga o le vaenga le pe ona e saunoa ia matua sa o le saunoa you know ia lao o a foi. This is where leadership is all about. Le ka oko ai mele o le leadership o le tangata e iai le tō whā. O le tō whā leo, le tō whā tala. O le tō whā sa ili, o le tō whā tala, ma le tō whā soa. E le si upu o vui le upu ia, o upu ia o le malelenga le mali koa. Tōnu a tō whā, e ta iai me nei o ainga, nuu ala alfanga e meise ole tu nuu whapea fo i le tala lelei. O le tō whā sa ili, o le tō whā tala, ma le tō whā soa. Pai mai malenga ma le toa, a wha le tonu le tō whā sa ili, wha le tonu le tō whā tala, o le lola pola me a wha soa. O winga i e te tau e nai so o se taita ia, o ke le wapeo ke whai aku ea, le maua umar kamale o la auli al male koa. He has that. Al whanau koe lape al mele o le wawhelo loa. Koe lape al mele o le wawhelo loa. Leanga o kako sa moe sa o ai kala ai fo i ele aki e pupo, e pe pelo i o kako. Leanga o kako pi kau wha vai nungo o le pe pelo. A ala langa ngei i le kua oka. Ai aolo inga maua le me manga oai. Anga kangoa kola, makua i kola me le kua kongi kua. E la lai numa. Pia i doa i numa. Ai pena ufai atu le me tulanga le me. Kako, e maua lunga le wafero loa iai, e fa pepe kui i lalo mai le wafero loa, i la mio kongo le kua. Ma faila e ka i or kako kungu o nga o e ave ai kuli kau fai le mele folfola ia ku mau pe lunga i le amia kongo le kua ai lalo mai va fero lai o le va fero lai fai ai aso ke mfainga ela ko oi kalofa e ki ngau ka mai ke fa kalofa ia me ka o le va fero ai au o inga fa kingo le amia kongo le kua e fa kingo la Paenga pe ngai ka uai me ngai yo. O ele. Sa ye la ufau kuanga whakakia ye. Nga vai la ufau kuanga. Ua ka kau nga sila ko koa kako inga ia whaamuka inga. Whaamuka le koe alau inga o kako whangua ma ele e whaamaku uaku i ka sainga ia whaipisingisi samo. Ali. Mai kuma pea nga le ufa le kongu le malo. Okay ba. A pai o le finga ngalo lo uku malo i ala le mususunga le kua e ku ua uku kongu o se fai singa. Okay makua finga woki ai menge. Ali. Baftai. O ko sila ye ole controlling ai singa lo lang. E control I o la ku kangaka. Ele ole o mai o singa e a fo e fai se kaua ia sa mo si I mai lang fika ia sa mo ma ku moko o Pasifika but ole ua mai si fai nga sai nga vai mai sai nga make ia ole fai nga la le o fai ngai ele o make ia kangaka olai ala we sai nga ia mebel compensation le ia I kangaka kangaka ngu o sai nga o kangaka ole akali le vala o sai nga yo e ka apel langi
ma inga ia avea makakakangu o nga o inga ala mai e malo si anga o sainga pe ao inga ku malo si meka prefisir ken la ka ko me ko fai ka sainga nge le o umbia ele ko ngol ka ko they are now holding properties le ka ko va ai wa maka nga vai pule nga ngu ma fio anga la o inga o sainga e fai o isi sainga o makai and it makes me angry asiaka man fa fomele lang ole lape i me yes ole lape i fiul ko inga man lo makua sa moa ya ngau singa fasi ele mola ko malingi sia la fa ngau kulang o vaenga pe o ngai ngau mai au sainga kongi aku fuskupe o ka avale aku o masa aku o aku kupe alau ale fu aku mele sila ia ile mele o ia o mesa va ko se kala manga ia create shopping centers kai kasi kongo ku malo ke le ku fawol ka ku malo ngole o mai le ka sainga nge o mai fia fai pisingisi kon sa mo o elisi e kongo shopping centers ke inga ia awange i alfabela wa alau ia sainga e o kongo ngu mafio anga o aku lo kasi ala inga la manguia ala inga la o fai elisi ma fisilo manguia uma le kumalo nga no ala me u fai kange wa lo ke au ko ngo fokul senga marke ke ala inga nga wo mera ukupo fa ka wa kule me fa ka wa kule len fa ya kur makai o sainga ele o make ia la me ia ai dilo ya ale maka e vui ma analyze kemio and I myself this is part of my fight okay eu ai la pa ki okay mo kwa fi ngawa you have to stand up to this nangol control le sainga le usau control le sainga le makai si sainga lo pomongia we ngo mafio ngo makai sainga yes mo ngo mai ngai fai mai kule pa le pa wale me mai mo supermarkets pa supermarkets wo fai freights wo ave ma fo ima ma fai ko ai ave ile kalo i fafo yes people can say wala ngala afford sainga fai wow ta kaulang ngalau ka sa mo fa nga ia ni interest mau lalo ingai mafai nga loan mai ka sa mo ai kupe inga ia mai fa ki ngoi mengi a fai mafai sainga i lalo o le Bank of China o nga so swangi so se sainga ka wakia ai kongo le ku malea ku so why can't our banks o kele yo ka ferkupe o ka ko ngule we la me le mfai nga laule le me nga ai fa ku le malo ia i ferkupe ngai wa ngai lalo ngai interest e fo i mfai nga for ka ku ka fa kingo me o le leila pe nga fai ngi mo shopping centers ai ku malo ki kele awa fa le kongwa ia sainga wole o le ka pagi male ka pagi wole o kusai o ku ngor shopping center leken fire them o nga esere ai ku maula vale property le ku malo le this is a foi le ole investment le le ku malo oi mangui ai kanga ka ma le ku malo ngai aya le we wa lau sainga o ku le la wo ngai ku le ngu ma le ngu ma ka fa mai sa ngi fa fa lo seng anga wa ku senga ngai se lengi uma nge ma mai ya wa ngal kasia uma nga ko la ku le senga ya ai le do o le senga ngang ku le nga ko la o le fanda ku le senga le already in the village o visini o manguia le ku malo no afa pe mai ya la o mfai ngo ka fa ka mai. For Christ's sake, wake up. Ila manguya ile kumalo la manguya ngala ainga lele. Ai anga fai me fa penga inga ia kofu. Fale alili a ko shopping center le o akul malo e fa kingo ia mengei e PS4 million ngale la fa ko shopping center. E o mai uma e o ai ka sa mo ai fi fai ai sa pisikisio. O ia elisi. La fula ile ai as saying I'm owning as a property because
leasing conditions me uma lai fai ele a foi ele fong fa vai ele kumalo kasi fong fa vai ele kumalo e votu ma ye ngu fi ele kumalo ya lo ka ko fe ngai ma council le ngu fa ngai lo le alau ka fi kuli kongo ya le nga ka o makai ko fa ka fa ngua wala la u ko ngofu king sa mo mar kulanga pe ngai oh man we are pagat. Unless a hero would come up like Lauli and Malikoa, would stand up for the people of Samoa. E peo sa mo Lauli and Malikoa, asia ka man fa fonga me Samoa. Ele va peo le fa ye pe mo la mo ngi ka ka u fai pulele. Ye coffee. No. O pulele ka ngaka. Asa usa foi wa le mai o vai ku wala fa sa pa kwala ngala ku pela la lu ku elang kanga ku le menga nga polomiche. Ya sek nga fai pule. Poi parlo che si scacca fuori. Yes. Almeno il fai pure. E le fai pure Roma e fa mo lo le. Ala uma ko so me malo kali, uma ko kali so me mala kali ro kali. No, ele se me hace ainga. You know. Unless you want to serve the people of the constituency and the people of Samoa, e che sura por lai ko kinga. Ai fai o lo nganga e fu e la ukanga. Ya, ngalu le ke fu e ma ai se si me. Ya ngang fa lo va ku fa fonga me Samoa. O le fili muli langa ua tale fitu a ua talinga fia longo le fasoa. O tape na ngai mo le lua felu sumo le ono. A le fili muli. A sa o le lei le leadership. Arvanga fa fai le fato due le due sama utasi. Ta mau le lanto te itai. Sa o le filifilinga o le au waa minister mai o le asao mai. O le atato va ai tino i le tele o swinga. Sa fola ina ilona se lau pesene. So fi ngar fai. Asiaka, o le nganga konguana nga. E kaku kele i o mai e kaukua le kungu ue. E ia practice a ia le rule of law all the time. A fai lai practice le rule of law, a le rule of law le e le mawai ia se fesoa sohangi i kangaka. So what's the point of the rule of law then to the people of Samoa? Kako ole kung oyai nga ku oyai nga ku manga ngu fa mai fu kamama kinga makua ole fa vai ole nga ngu o Samoa ole fa alo male alofa ya me sei ole ka kongu ile ku ka kongu ile ku ke lo alofa ka kongu ile ku ke lo fa alo ele o manga fu kanga ka fa pe ole au mai fa balea le malo no o le winga lo vam kalanga o le alau o ngi awala inga ia fai ngo fia ai a fai ngo fia le sainga o sa mai sainga le se kupe ai sa wi ngei kango loan mai kupe o a ke nga kupe kan ka Samoa e fa ka wai le mele I vai ken o le fesili la e ka ku fai nga malo o ia le ku ke ka ku ai Are you serving our people or are you serving the foreigners? Well, it's for every Samoan to answer that question. Kaya nga fa lolo siya ka. Kaya nga vaya kurkulang nga po ngayon. Wala nga. Afay le nga ka ay le fu sa ka nga. O kung wal kay kayo le fa kali isa. O kung wal kay ka. Le fa kali isa. Ya, kako vai. Ina bang fai lau. Le u kalang wa ku vai. Fai lau di le nga. Ya, ele fia fa long ku fa mai fia se la wa fe bang maua. Fia se la milion nga le bang maua. Escape bupu. Al fisili la. Oi la benefit. Benefit ai fa le malo makanga kasamo. Isn't that great? Isn't that great? Fight for your life up there mai. Langau lenga malenga. Excuse me. Ola ua. Wow nga la kampangilea. Lenga la ku au mai ale fese la milion ngai kongu o le economy o ka ko. Ngalau se ka ngalau. No. Nobody has proven that. So what the hell is going on? God bless Samoa. God bless the independent state of Samoa.
malo whaavitai le whaasoa tō whaantatala o le ua longo a fo i whaafonga maua tō whaa sasaa tō whaa tala tō whaa whaasoa ia a le whionga ia vui e le ngatau i o se sinia i whaasala launga a o le sui whaorioli mo whaasale le anga numero 5 o tasi e le tō whaa whio angolano ia ai o le lava le taimi matulanga wa foi ia sanga ma pupua a o le ufa fonga maua a me se foi fa se le anga 5 le fa fonga le nei vanga soli ma feoi me se foi o ainga o le ano liu lea ma o mo nga foi o so se tangata sa moa e nau ina ia I fo le fui niu le lapalapa o le ave o ni tatou sui o le ave o so ka ko sui kauva ele alu e ukulanga kanga ele alu e se kia ongo se kofinga ele nau le ai ele nau I me maua moia la vaia a ia nau ia manuia launga tutusa uma tangata o lona I tu malo o le merenga o le whainga ka ia nga kako sa ilia o ngi sui wha maongi pea ngoko whaiaku e ke maua sui anga waa e ke maua sui whailonga e ke maua sui e le leile anga ngu e ke maua sui oka se le leo le ingirisi e kau le lei se whasa moa a e whainga tā ma sea o na tātou loa tino ni sui e wha maoni ia taurunga programe de vanga fiafi whaavitai lau tō wha talau te lo fui o lo I sta whaasisi langa whaiu ia ua fui suli ma fioi o le e fio anga o lo tau ai ngati ai sanlolonga ia e la fotuai li toi avanoa le nei ia e wha manusina ia o na tātou ma vaile tātou e se whaatasi langa o le ua lima te ai le fitu ma le nganga tu muru whaalolo fionga vui ma lo whaaftai atu asiata whaaftai atu lawa e tu sai o le amano o maua le nei e fiafi o le nei aso e tu sai o le vai ngai pe on tala tuai mamole tuai ia ele isui asa te ite tala noa o la tala noa la valea e o ai tono lo no ma tono le tu malo o la vale tala e fai ia lano ia mesi foi o le tu malo ele isau bui fi ona o le fia ngau I le fia fai pule sale mena o sawai yo a fai o le wani teimi to toe o lo ola o iai e fai sa tau tua I lo tu malo male tu malo male nu usa ka mo muai o mena o makai o fast fu man kupu ka usanga o makai ela ole ua silsila yelo tu malo le moni o le tala awai e uiai na o tele yalu le palota ale ai vai ma le ma koke fusi ama militino ma awai me e fai la se fiso soani o te fai na o faia I te miele o ave ita ma se tofi o le tu malo si la vo ilo mato tu malo ma mato no ilo o te ena o le tofi sui te fono fa vai alo tu malo Lenga e contradict male la finau sa o fina wai o tele mana e ai ni fai pule I to tonu o mene e le o sa wa me sa tele noi ma va tu se langona lenga la to e fa lenga mene lenga la tu te fa nga I al poroketi le e su enio la to ai menio la to lanu anga I le tu malo e fa foli ngai o se benga la kulang kanga mele o le poloke kile no alna na le no te ena ia fatai le uso ya matafeo George la tu ia ona wa te lia vo ia ua ka ngo fa se ia se uso ai alan la wa sila ia il mato o male tu malo e tu langa o se tai le lei e tai ia away mai porkiki no ya la bala wa se le lei fo nga pe ona ia ia e whaftai fo ia siata tu sai o le manatuane I le asalalaunga malfaa sila ngā le nei ainga. Ia ona o le tō whāta oto mai I le whamsinonga. O umona whāta oto mai ai ia
o le toe avanoa le nei tuina mai ai wa ia sa o mo ai nei fa te no fa mo lo ai na ia pita ia o le lifa se la ngona o no si o le va ai ia le to fa le tu lo ainga ia fa pe fo ia se fina ngalo ia o te pau sa lo e pela ona ia ia le fa silanga le na lo tuina tu ia ona ele po se lilo i tulanga e pe ona ia o mato umalava le na fa fetai ia ona o le tulanga e pe ona ia i suli ia o ti atau tai papa ia ono lo iai le se senga o fina ngalo ale o ta oto ai ia e pela ona i le fa silanga i le aso tolu se fulu o le masina le nei ia ona papea ona sa ai le to fa tala ma le to fa sa ili ia asio wainga ia ai o la tapuai ia te pau masal longa i le aso ia i le tulanga o le ai ia le talo tu fo ia il tatu ainga i suli o le swafa ti ate pe papao e o le na ulu tia ia le na tofia ma fai ai le tofinga a mali e totia ia ina i auto o lo fangia tatu feiloai i fale atu lu tatu mauta ia ila sutolu se fulu ile itula se fulu ile taya ia msalpo ila fa leo tulava ile fionga ile vai malai ia male ofisa ole tu foi la wanganga fa fitai male fa malo ile fionga ile lipule male ofisa ia fa pe fo ile auto fa ile vai malai ia ona ole amana ina ia ole fa silanga ale nei ainga ia manutele ina tu te mutoi malo tatu tunu alo tu ona masani le nei vui sing folama tia tole for masina mua asoi foi and God bless Moli fa maro fa te tele lo fionga vui ya lo fiong foi tia tole for masina mua tu sole ta fa so wa sa fa o tile tole fai mea ya wa foi le favor tanto tu no una se ili manongi le yaso ya e foi le manatu lau I ula ai po le toa fa fonga maua le tu no wa longo fo itino matangi lele ya wa lau to fa te tala ya tele o ta so mo ta taimi o lo ya fo lo ta fa mo ya mati e sau fo I malama ona fa manino lea wa fa maua wo mapaanga ele ngata o ila to lango le fainga malo o e alo lo famoni I lau fionga ai mai so ta por kalame fa soa o au fo ipaanga ia mai se fo tanto paanga le tau ia e paanga le fo samo e le fa mo taua ia le masina ia mati ai ola fa ilo atu lava isi aso ia amatanga le masina fo ia February ai mole pa ia lava ia ole ainga le o fa ilo atu le fionga ia tia tu lo so vui ia le filo inga le nana tu ina tu luma tatu fa silanga e le aso luas a tolu se fulu le masina le dei o le fai unga lava le masina le dei ia ile se fulu ile daiao le atau o fia I suli o ti atau tai pau e fale tatu I foua ia ile aso le tolu se fulu ia utangiane fa tai fo ile fionga ia tia vui masina mua mo nisi o fa matalanga ia ile messenger work maloa ia e worldwide international ua ko ngeki uma yaile to tele manuia le ne fiafi o le au te va ia tu fa ilo mai o sen mai le ta le to fari o fa to malama pole matua ia la via ia le fainga lo tu pe ia o mai fainga lo kuringe fiafi ai va marulu o le fa mana tu la nga o una o se ele sa pe o tala io e sa fune me taulo niu li tangaloa ua se ele sa o sa fune ia fa taya tu le fiafi alo fa tele tu mo ele uso ta fa so I foi ia e no uso se salari ngo o nge fa nga ko mo mare kala e ka felo ai dong ia ele ka nga sia ka se o fa me kala ko inga si o sala o le merka mali ala ko e me sala ia sa fa ia kursa el salar kaukai e ko kongi ai lo fatela tu por wel de fiafi God bless so foi na ia ole uso masani tulo le fionga foi ia vui ti antole foa masina mo singa flava wo mamai ali tatu paanga ia mali tatu Blue TV
ia mal proklame o tau te iae ma fato fantu tato filoa i le aso te au asiata wharemalu mal proklame o le tau te iae i le tau tua Blue TV saifua mai manuia. Talofa lava, tasi Market is here at the Margate Town Centre, the heart of South Auckland. See you coming. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Ya, fatarufat. O le Amio Tonu Family Club, o le aseina I le asoiva o le masino me lua felua se fulu malelima, I le no foana I seina I faleanta. O le ngalo do fatawina sau tusi lulu, I le na o le tonu se lau fitu su malelima tala. Be fatawina fo I na o se pepa I le na o le se fulu malelima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa, mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le aso lua su malelima, o le masino a brila lua felua se fulu malelima. Le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou I tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa fa ilonga luna lua race SUV 1.2 liter lua fe lua sifuru mre fa ngata ino tato fa ilonga tupe ama tama ina mani tonu sifuru wafe se yo atu ile afe tala le lei tato fa ilonga o ringalo e le ropo o e leisi leo le afa mruina ile lulu mo le sailinga o le Amio Tonu Family Club so tai mai le tatu official le Blue Wave TV lungo le proclamo le tau te iae mo sau tusi lulu mo le reise tera. Vazalalonga le fono o mafutanga fasi to outa ini usiladei. O le matou le to te ino ru fao pe matou te to sa zaina le fala pe o le fai vai poula. O le matou le to ya ufagai de fo ile diuloa pe matou te to pau ina fa tu pe o mule o tau le fonga. A wa po ia lava sa mo mai le vau e o atu le fa vau. Ai vala watu male nganga o le fa alo I tapa fa na o fasi to outa. Ai mai sei la to sa fo o langa fa le nganga. Ile kalesia fa putonga kerisiano sa mo I fasi to uta. O le awhaia le tātou whilo inga I le whale o sa mo I mangele. I au gilani I le aso sa lua subare ono Januari lua whilua sifuru male lima. I le Julai ono I le awhiafi. O le nei forutanga o le ātala no I nai si tātou fisosoani. Mo le ngā ruenga o le marumaru o le tua o le wa amata. Mo le sifa amatilaga fa afiso ta isu komiti. Fioga le teitei fono ai ono Bulumelo Kereti Faia. Numero o lua tasi fa lua. Fitu valu tonu o fioga le felu tusi ape nu soa ai ono o iva lua ono lua tolu lima tasi ma le fioga la kupiteli tala I lene le o lua tasi lima ono tolu fafa ma le nganga fa alo soifua.